1. Peter kapitel 5. Now it talks here Her tales der om, about proving to be examples to the flock. at vi skal være forbilleder for flokken. How can someone be the pastor of a church if he is not the pastor of his own family? Hvordan kan en person være hyrde for en menighed, hvis han ikke er hyrde for sin egen familie? If he cannot take care of his own bride, he cannot take care of the bride of Christ. Hvis han ikke kan tage omsorg for sin egen brud, så kan han heller ikke tage omsorg for Kristi brud. How can a pastor counsel other people with marriage difficulties if his own marriage is not stable? Hvordan kan en hyrde rådgive andre folk med ægteskabelige problemer, hvis hans eget ægteskab er i brud? You know, when I was first saved, it was unthinkable to find a born-again Christian who would be divorced. Da jeg før i sin tid blev frelst, der kunne man ikke forestille sig at finde en indfødt kristen, der var skilt. That was for unsaved people. Det var kun noget for ufrelste, ikke for kristne. The only time you ever would have heard of a Christian who was divorced Den eneste gang, vi nogensinde hørte om en kristen, der var blevet skilt, is if it happened before they were saved, det var, hvis det var sket, inden de var blevet frelst. or if they had an unsaved wife or an unsaved husband who left. Eller det var en ufrelst mand eller hustru, der forlod dem. Otherwise, there was no divorce even 20 years ago. Selv for 20 år siden, der optrådte skilsmisser ikke blandt kristne. Now ministers are getting divorced. Nu bliver folk, der har en tjeneste, skilt af. This is terrible. Det er jo forfærdeligt. Absolutely terrible. Det er forfærdeligt. You know, I've never considered divorce. Jeg har aldrig nogensinde tænkt på skilsmisse. Murder weekly, but divorce never. Ugentlig er der kommet tanken om mor op i min liv, men aldrig skilsmisse. Biblical leadership is always by example. Det bibelske lederskab virker altid ved eksemplets magt. Watch out for leaders, pastors who will tell you to do things they won't do themselves. I skal være meget varsomme med ledere og hyrder, der siger, at det skal I gøre, men I skal gøre, som jeg siger, men ikke som jeg gør. Jesus didn't simply tell the apostles what to do. Jesus ikke bare fortalte disciplene, hvordan de skulle opføre sig. He showed them how to do it. Han viste dem, hvordan man gør det. Before someone can disciple others, they have to be a disciple of Jesus themselves. Hvis man skal være hyrde eller disciplinere andre, så må man først selv være Jesu disciple. Biblical leadership is always based on example. Bibelsk lederskab er altid baseret på eksemplets magt. A few nights ago, there was a concert in Copenhagen put on by the International Christian Embassy. For nogle få dage siden, sidste uge, i søndags, var der en koncert i København, der var arrangeret af den internationale kristne ambassade. It was called the Concert for Israel. Den var kaldt en koncert til ære for Israel. Now, they had no intention of telling these Jewish people that Jesus was the Messiah or that they needed to be saved. De havde ikke den ringeste hensigt om at fortælle disse jødiske folk, at de havde brug for en frelser, Messias, og at Jesus var deres Messias. They had leaders of the Danish Jewish community De havde ledere fra det jødiske danske samfund and officials from the Israeli embassy og officielle personer fra den israelske ambassade i Danmark. and they invited the Jewish community of Copenhagen to this gospel concert. Og de havde indbudt det jødiske samfund i København til denne en gospelkoncert. Now the Bible says, you know, Jesus came for the lost sheep of the house of Israel. Bibelen fortæller jo, at Jesus først og fremmest kom til de fortabte får af Israels stamme. I have nothing wrong with singing the gospel, Jeg har ikke noget imod, at man synger de gode nyheder i evangeliet. but the Bible says, with no preacher, how shall they hear? Men Bibelen siger, at hvis ikke nogen prædiker, hvordan skal de så høre noget? These people would privately admit they want to see these Jews be saved. De der arrangerede det, de vil indrømme i enrum eller uden for offentligheden, at de ønsker at se jøderne frelst. But they'll be afraid of offending them by witnessing to them. Men de er bange for at fornærme dem ved at vidne for dem. So they'll let them go to hell without Christ. Så de lader dem ryge i helvede uden Kristus. I say these people should be evangelized. Og jeg mener, at de jøder der, de skulle høre de gode nyheder. Jews can smell
somebody trying to deceive them. Jøder, de har en vældig næse for, om man prøver på at narre dem. They can pick up an ulterior motive in a second. De er klar over, hvis man har bagtanker, lige med det samme kan de lugte det. If you go straight out with the gospel, this is what we believe, Jesus is the Messiah, you need to be saved, they might not like that, but they'll respect it. Hvis man går åbenlyst til værks og siger, her har vi de gode nyheder, det er Jesus, og du har brug for at blive frelst, så kan det godt være, at de ikke kan lide det, men de respekterer det i hvert fald. But when you try to befriend them, hiding what you really think and believe, Men hvis man prøver at gøre sig venner med dem, og i virkeligheden skjuler det, man tror på, this Jews don't respect, så er det ikke noget, der vinder jødernes respekt, and God doesn't either. og det vinder heller ikke Guds. So we took gospel tracts in Danish and in Hebrew, and we went outside the church where this concert was. Så vi fik fat i nogle evangeliske traktater til jøder, og stod uden for Helligåndskirken, And I had a few Danish people with me, og jeg havde nogle få danskere med mig. and we went down there to give these tracts out. Og så kom vi for at uddele disse traktater, And we were witnessing to the Jewish people and to the Gentile og people. vi vidnede både for jøder og hedninger. And the Christian embassy got really angry. Og nogen fra den kristne ambassade blev virkelig vred, They said, who gave you the right to do this? og sagde, hvem har givet jer lov til at gøre det her? I said, Jesus. Didn't you ever read the New Testament? Så sagde jeg, det har Jesus, har du aldrig læst det nye testamente? They said, this is not honest. Og så sagde de, det er uærligt. I said, no, it's not honest to believe Jews need to be saved and then not tell it to them. We're being honest. We're telling them what we believe. Hvad der er uærligt, det er at tro, at jøder har brug for at blive frelst, og så ikke fortælle dem det. They said, you have a wrong spirit. Så sagde de, du har en forkert ånd. They said, what spirit is that? The one that tells people the truth, they need to be saved? Hvad er det for en ånd, der er forkert? Er det den, der fortæller folk sandheden, at de har brug for at blive frelst? Or the one that hides it? Eller er det den, der skjuler sandheden? Haven't you ever read Acts chapter 20? Har du aldrig læst Apostlenes Gerninger, kapitel 20? If you don't tell these Jews they need to be saved, God will require their blood at your hands. Der står, at Gud vil kræve deres blod af dine hænder, hvis du ikke fortæller dem, at de har brug for at blive frelst. Jews for Jesus called these organizations like this frauds and phonies. Jews for Jesus, den messianske bevægelse i USA, kalder den slags for svindlere og bogmager. Now, we're going out to evangelize Jewish people and tell them Jesus is the Messiah. Vi går ud for at evangelisere jøder og fortælle dem, at Jesus er deres messias. Remember, they associate Christianity with anti-Semitism. Husk nu, at de forbinder kristendom med antisemitisme. And we knew that the Christian embassy was very angry we were coming. Og vi vidste godt, at den kristne ambassade var meget vred over, at vi var der. But the Bible says the real ambassadors of Christ are the ones who preach him in Colossians. Men Bibelen siger, at de rigtige ambassadører for Kristus, det er dem, der prædiker de gode nyheder. For me to have sent a few people down with tracts would have been wrong. Hvis jeg havde sendt nogle folk afsted med traktater, så ville det have været forkert. That wouldn't be being a leader. Så ville jeg ikke have været leder. That would be being a politician and a manipulator. Så ville jeg have været politiker og manipulator. To take the team down with me, that's being a leader. Men at gå i spidsen for holdet derhen og dele dem ud, det var lederskab. You don't tell people what to do, you show them what to do with your own example. Man skal ikke fortælle folk, hvad de skal gøre. Man skal vise dem det ved sit eget eksempel. In the Israeli army, you cannot be a general unless you have been a combat commander. Med mindre i den israelske hær, der er det umuligt at avancere i officerstillinger til general eller andet, hvis man ikke har været i krig, altså virkelig været ude i faktisk krig. If you yourself have not been under fire in an actual war, you cannot command other people to go into combat. Hvis du ikke selv har oplevet at være under beskydning i krigszonen, så kan du ikke tillade dig at kommandere andre ud i de omstændigheder. In the Israeli army, there is no command charge. I den israelske hær er der ingen command charge. Charge. Der er ikke noget, der hedder angrib. The command for charge in the Israeli army is follow me. Angrebskommandoen hedder følg mig. That's the command. Det er kommandoen. Watch out for somebody who will sit at a desk and tell you what to do, I skal passe på folk, der sidder pænt bag et skrivebord og fortæller jer, hvad I skal gøre. instead of going out and showing you what to I do. stedet for at gå ud og vise jer, hvad I skal gøre. Leadership is by example. Lederskab, det er et spørgsmål om at vise et eksempel. If the leadership is not by example, it's not biblical leadership. Hvis lederskabet ikke virker gennem eksemplets magt, så er der ikke tale om bibelsk lederskab. Now, can we read verse 4, please? Lad os læse vers 4. Og når der overhyrden åbenbares, der skal I få herlighedens uvisnelige krans.
Why will shepherds receive a crown? There's only two kinds of people in the world who the Bible says will get a crown in heaven. Hvorfor vil hyrder få en krone i himlen? Der er nemlig kun to slags mennesker, som Bibelen fortæller vil blive kronet i himlen. Why do pastors get a crown? Hvorfor får hyrder kroner? And who are the other kinds of people who get a crown? Og hvilke andre mennesker bliver kronet? Martyrs and pastors. Der er kun to slags. Det er martyrerne og hyrderne. Remember, in the persecution, the pastors get it first. Og husk, at når der er forfølgelser, så er det hyrderne, der får det først. Also, the good shepherd laid his life down for the sheep. Den gode hyrde lagde sit liv ned for fårene. So good shepherds will lay their lives down for the Så sheep. derfor vil alle gode hyrder, der følger den store hyrde, også lægge sit liv ned for fårene. A pastor may not have to lay his life down for a sheep, Det er ikke sikkert, at en hyrde bliver tvunget til at nedlægge sit liv for fårene. but he has to be willing to. Men han må være parat til And det. if he's not willing to, Hvis han ikke er parat til det, he can't be a pastor. så kan han ikke være en sand hyrde. Turn to John chapter 10. Prøv at se Johannes kapitel 10. John 10 connects with the 23rd Psalm, Jesus as the good shepherd. Johannes 10 hænger sammen med den gode hyrde. Read verses 10, 11, and 12, please. Vi læser versene 10, 11 og 12, altså Johannes kapitel 10, vers 10, 11 og 12. Denne lignelse sagde Jesus til dem, og hvis tyven kommer ikke uden for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet for, at de skal have liv og overflod. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Men lejesvenden, som ikke er hyrde og som fårene ikke tilhører, ser ulven komme og forlader fårene og flygter, og ulven røver dem og adspreder dem, fordi han er en lejesvend og ikke bryder sig om fårene. The Hebrew word for pastor and shepherd is the same word, ro'eh. Hyrde og pastor, det er det samme ord på hebraisk. Ligesom altså pastor bare er latin og betyder hyrde, og det er på hebraisk ro'eh, en der har opsyn. We say in Hebrew, Adonai ro'i, the Lord is my shepherd. Herren er min hyrde, hedder på hebraisk Adonai ro'eh. Greek is the same. The word for shepherd and pastor is the same. På græsk er det det samme, at ordet for hyrde og pastor er det samme. And the word for sheep in Greek is probaton. Og ordet for får på græsk er probaton. Yeah, you have three kinds of shepherds of the sheep Der er tre slags forhyrder in these three verses. i disse tre vers. You have the thief, Man har tyven, you have the hireling, man har lejesvenden, and you have the good shepherd. og så har man den gode hyrde. Good shepherds, good pastors are like Jesus. De gode hyrder er ligesom Jesus. He lays his life down for the sheep, De lægger livet ned for fårene and he protects the sheep from the wolves. og beskytter fårene mod ulven. Every pastor will be one of these three. En hver pastor tilhører en af de tre grupper her. He'll be a thief, Enten er han en tyveknægt, he'll be a hireling, eller også er han en or lejesvend, he'll be a good shepherd. eller han er en god hyrde. Unfortunately, most pastors are not good shepherds. Desværre er de allerfleste pastorer ikke i gruppen af gode hyrder. Most of them are not good shepherds. De fleste af dem er ikke gode hyrder. Notice a good shepherd protects the sheep from the wolves. Prøv at lægge mærke til, at en god hyrde beskytter fårene mod ulven. If the pastor is not standing up protecting his sheep from the deceivers, Hvis en pastor ikke står frem og beskytter sine får mod bedragerne, he's not a good shepherd. så er han en dårlig hyrde. And we're told in Matthew chapter 7, the wolves come dressed like sheep. They look like Christians. Og vi ser i Matthæus, at ulvene kommer forklædt som får, de ser ligner får. If a pastor will not stand up and protect his flock from the lies and deception going around in the church today, Hvis en pastor ikke står op og beskytter sin flok imod det bedrag og den forvirring, der er i kirken i dag. if he will not tell people to keep away from Benny Hinn and Ulf Ekman, Hvis han ikke fortæller folk, at de skal holde sig væk fra Benny Hinn og Ulf Ekman, he's not protecting the sheep from the wolves. så beskytter han ikke fårene mod ulven. He's not a good shepherd. Så er han ikke en god hyrde. Most pastors are not good shepherds. De fleste af pastorerne er ikke gode hyrder. On the other hand, På den anden side, most of them are not thieves either. så er det heller ikke så mange af dem, der er direkte er tyveknægte. Most of them are not people who are only in the ministry to steal and destroy. De fleste af dem er ikke kun kommet for at stjæle og ødelægge. Some are. Der er nogen, der er. Some are total con men. Der er nogen, der er de totale sindlere. But most pastors are not thieves either.
Men de fleste af pastorerne er altså heller ikke tyveknægte. In the church today, I menigheden i dag, in Denmark as in most countries, i Danmark som de fleste andre lande, at least most Western countries, i de fleste vestlige lande i hvert fald, most pastors are hirelings. så er de fleste pastorer lejesvende. A hireling means in Greek somebody paid to do it. En lejesvend, det er både på dansk og græsk en person, der får løn for at udføre et stykke arbejde. It's not something he would do voluntarily. Det er ikke noget, han gør frivilligt. You know, when I lived in Israel, I led a congregation, and I worked filling prescriptions. Da jeg var i Israel, der havde jeg en forsamling, og jeg arbejdede med at udfylde recepter. I needed a job, Jeg havde brug for et job. and the only thing I knew about that I could make a living in Israel was something to do with the medical profession, so I filled prescriptions. Og det eneste jeg kunne finde i Israel, som jeg kunne tjene penge med, det var noget med medicin, så jeg levede af at udfylde recepter. I had to support my family, so I worked in pharmacy. Jeg var nødt til at ernære min familie, så jeg fik arbejde på et apotek. If a pastor is not willing to be a tent maker and have a secular job, he has a problem. Hvis en pastor ikke er villig til at være tentmager og have et værtsligt job, så har han et problem. You know, it's more difficult, but it's easier for you to shepherd people who work in factories, in shops, in offices, in hospitals. If you work in one yourself, you understand their circumstance, you identify with the sheep. Det er måske ikke så nemt, når man har sådan et værtsligt job. På den anden side er det meget nemmere at være hyrde for folk, der arbejder i et pulveriserende liv, når man selv er involveret i det. Now there can come a point where a church grows to a certain number of people, Der kan komme et tidspunkt, hvor en menighed vokser sig så stor, where you need full-time leadership. så man har brug for fuldtidslederskab. Or if there's an itinerant ministry, somebody like me who goes around teaching the scriptures and so on, well, obviously I can't hold down a 9-to-5 job if I'm always living out of a suitcase. Eller hvis det er en som mig, der er en omrejsende forkynder, så er det klart, at jeg kan ikke holde fast på et 9-16 job, fordi jeg lever i en kuffert. But who says a pastor should be paid for being a pastor all the time? Men hvor står der, at en pastor skal have løn for hele tiden at være pastor? Personally, I'd be very happy having a 9-to-5 job, Personligt vil jeg meget gerne have et 9-16 job, if the ministry allows it. hvis min tjeneste tillader det. And when my ministry allowed it, that's what I did. Og dengang min tjeneste gav mulighed for det, så havde jeg sådan et job. I wasn't reliant on the ministry to make a living. Jeg var ikke afhængig af tjenesten for at overleve. I went out to work the same as you did. Jeg gik på arbejde ligesom jeg andre. Now, if you're going to pay somebody to be a pastor or a minister, Hvis I vil betale nogen for at være hyrde eller tjener i menigheden, shouldn't he work as hard as you do? bør han så ikke arbejde lige så hårdt som dig? You work hard for your money. Du bestiller noget på pengene, In Denmark, you pay high taxes. og man betaler høje skatter i Danmark. Why should you pay somebody else if he's not going to feed you? Hvorfor i alverden skulle du betale en anden for, hvis de ikke vil give dig noget at spise? Now, it does say they're worthy of double honorarium. Der står ganske stilt i Bibelen, at de er deres løn værd dobbelt op. And the word honorarium means money. Og lønnen, eller en arbejder af sin løn værd, det betyder, at der er noget med penge at gøre. Someone who is faithfully looking after the sheep shouldn't have to worry about supporting his family when he has all these other pressures. Hvis en menneske virkelig er optaget af trofast og vogter over jorden, så bør han ikke have økonomiske bekymringer med sin egen familie. Pastors get attacked by the devil much more than other people. Hyrder, de bliver angrebet meget mere af djævlen end andre mennesker. He attacks their marriages more than he attacks other marriages. Deres ægteskaber bliver angrebet meget stærkere end andres ægteskaber. Get the shepherd and the sheep scattered. Hvis man får væltet hyrden, så bliver fårene jo adspredt. But we're told it is those who work hard at preaching and teaching the word of God. Men der står, at det er dem, der arbejder hårdt med at prædike og undervise, som fortjener dobbeltløn. You get some clown up here taking a few verses out of context week after week, giving you a lot of hype and anecdotes and manipulating you with all this, and you're paying him. Hvis I får fat i en eller anden klovn, der trækker et par skriftsteder frem, og så væver rundt om det med sine egne tanker og idéer, og betaler ham for at gøre det uge efter uge, Why should you pay him?
Hvad skulle han have penge for det for? Let him go out and earn an honest living like you do. Lad ham gå ud og tjene pengene ved et ærligt arbejde i stedet for. If he's not working at least as hard as you are, why should you support him? Hvis han ikke arbejder lige så hårdt som du selv gør, hvorfor i alverden skulle du så støtte ham? In addition to supporting yourself and your own family and paying high taxes, you have to support him? Er det virkelig rigtigt, at du foruden at skulle sørge for din egen familie og betale tårnhøje skatter, også skal betale for sådan en fyr? Why? Hvorfor skulle du gøre det? If this Bible teaching you hear this weekend is something unique and special, that guy, whoever your pastor is, doesn't deserve to be paid. Hvis det du hører her er noget anderledes end det du hører til daglig, så er den fyr, der prædiker for dig daglig, ikke værd pengene værd. Even if he is a hireling, he should at least be doing what he's hired to do. Om det så er en lejesvend, så skulle han da det mindste gøre det, han bliver betalt for at gøre. But the hireling won't do what he's hired to do. Men det kedelige det er, at lejesvend, de gør ikke engang det, de bliver betalt for. They won't protect the sheep from the wolves. Hvis ulvene kommer, så beskytter de ikke forne. A hireling will run away. En lejesvend, han forsvinder. A good shepherd cares for the sheep. Men en god hyrde, han har omsorg for forne. A hireling cares for himself. En lejesvend har omsorg for sig selv. What's the difference? Hvad er forskellen? It's his job. Det er simpelthen bare et arbejde, han har. It's his career. Det er en karriere. It's his business. Det er hans forretning. He has to keep numbers up. He has to keep offerings up. He has to keep everything up to keep the wheels turning. Han er nødt til at holde møllen i gang, så han skal sørge for, at der kommer nok folk i kirken. De punger nok ud. Den skal bare køre derudad. When the wolf comes, Når ulven kommer, if Ulf Ekman is holding a meeting in his town, hvis Wolf Ekman holder et møde i hans by, he'll never stand up and warn the people. så står han ikke op og advarer folk. Even if he knows Ulf Ekman is teaching heresy, he will not warn the sheep. Selvom Wolf Ekman underviser i kæleri eller vildfarelse, så advarer han ikke forne. He'll run away and abandon the sheep. Han stikker af og lader forne klare sig selv. He'll let the wolves get the sheep. Han lader ulvene få fat i forne. He cares about himself. Han har omsorg for sig selv. Toronto, Toronto, laughing, it doesn't matter. He'll have it. lad os bare grine, det gør ikke noget. Because he doesn't want to lose numbers. He's afraid he's going to lose For numbers. hvis ikke vi har de sidste moder med her, så mister vi bare antallet af folk. He's not trying to protect the sheep. Han forsøger slet ikke at beskytte forne. He's trying to protect his own position. Det han forsøger at beskytte, det er sin egen stilling. The same as you try to protect your own business. Ligesom man forsøger at beskytte sin egen That's forretning. mentality. Det er en teknisk detalje. He's a hireling. Han er bare en lejesvend. If they're not feeding the sheep, they're not doing what they were hired to do. Men hvis de ikke sørger for at give forne mad, så gør de jo ikke, hvad de er betalt til. And if they're not protecting the sheep, get rid of them. Og hvis de ikke beskytter forne, så skal jeg af med dem. Any minister who would let this deception in their church is unfit to stand in the pulpit. En hver herrens tjener, som tillader den slags bedrag at komme ind i menigheden, er uegnet til tjenesten. If you don't protect the sheep from the wolves, Hvis man ikke beskytter forne fra ulvene, you're probably no better than a wolf yourself. så er de nok ikke meget bedre end ulve selv. Who's worse, the wolf Hvem er værst, ulven, or the one who runs away and lets the wolf eat the sheep? eller den, der stikker af og lader ulven æde forne? The good shepherd doesn't do that. Det gør en god hyrde ikke. The good shepherd never did that. Det har den gode hyrde aldrig gjort. And good shepherds don't do it today. Og det gør gode hyrder i dag heller ikke. Right pastors feed the sheep, Rigtige pastorer, rigtige hyrder, de sørger for, at forne får mad, and right pastors protect the sheep. og de beskytter forne. Okay? You have to ask your question. Is your pastor, whatever church you go to, is your pastor a good shepherd? Du må stille dig selv det spørgsmål, uanset hvilken menighed du kommer i. Er din pastor en god hyrde? Is he a thief? Er han en tyvknægt? Or what he most likely is a hireling? Eller, hvilket er mere sandsynligt, er han en lejesvend? But I thank God for the individual exceptions. Men jeg takker Herren for de sjældne undtagelser. There are still some good shepherds, Der findes stadigvæk gode hyrder, but they're not very popular. men de er ikke særlig populære. And unfortunately, most of their churches are not very big anymore. Og desværre er deres menigheder ikke særlig store længere. Let's go back to Peter, please. Lad os vende tilbage til Peters brev. Can we read verses 5 through 9? Vi læser 1. Peter, kapitel 5, vers 5-9. Der står, ligesådan I unge,
I skal underordne jer under de ældre, og iføre jer alle ydmyghed imod hinanden. Til Gud står de hovmodige imod, men de ydmyge giver han nåde. Derfor ydmyg jer under Guds vældige hånd, for at han i sin tid må ophøje jer. Kast al jeres sorg på ham, alle jeres bekymringer på ham. Han har nemlig omsorg for jer. Vær ædru. Hold jer vågne. Jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve og søger, hvem han kan opsluge. Står ham imod. Faste i troen, vel vidende, at I bliver udsat for de samme lidelser, som jeres brødre i verden. Men al nådes Gud, som kaldte jer til sin evige herlighed i den salvede Jesus efter en kort tids lidelse, han vil selv fuldt ud berede jer, styrke jer, bekræfte jer og grundfæste jer. Ham tilhører magten i evighedernes evigheder. Amen. Amen. Now it says, you younger men likewise, or also. Ligesådan I unge, står der. The Greek text suggests it's not only talking about younger men. Ifølge den græske og danske tekst, der er der ikke kun tale om unge mænd. It's more specifically, talking to younger men who are being groomed to be the next generation of leaders. Der er specielt tale om unge mænd, der er ved at blive den næste generations ledere. It has a general application to all young men. Selvfølgelig har den en almindelig, adresse til alle unge. But the context supports the idea that it's young men who are looking to elders in order to be prepared to take over the leadership themselves. Men ud fra sammenhængen antydes der, at det er unge mænd, der ser hen på de ældre for at lære, hvordan de selv skal tjene. For years before Moses died, I årevis inden Moses døde, he spent years training Joshua and Caleb to take his place. der brugte han masser af år til at optræne Joshua og Caleb til at overtage hans stilling. Years before Paul was martyred. Der gik årevis inden Paulus blev martyr. For years he trained Titus and Timothy to take over. Og i årevis oplærte han Titus og Timotheus til at overtage. It takes years to train a leader. Det tager årevis at optræne en leder. Investment. Det er en investering. In the next generation. Det er en investering i den næste generation. It says, look at the elders. Se hen til de ældre, til de ældste. If you can't submit Hvis I ikke kan underordne in the jer Lord, i Herren, you can't lead. så er du uegnet til at lede. If you can't accept authority, Hvis du ikke selv kan underordne dig myndighed, you can't handle authority yourself. så er du heller ikke selv i stand til at delegere myndighed ud. Good leaders Gode ledere, are people who are first of all good followers. det er folk, der først og fremmest er gode efterfølgere. Now young men are ambitious by nature. Nu er unge mennesker af natur lidt ambitiøse, This is amplified in a negative way by the fallen nature of man. og det bliver på en negativ måde forstærket af den faldende menneskenatur. Young men become proud easily Unge har lettere ved at blive hovmodige og stolte, and think themselves to be invincible. og tro, at de er uovervindelige. Now understand here, he's not talking about young men in terms of physical age simply. Det han taler om her, det er jo ikke bare en tale om ren fysisk kronologisk alder. The underlying, remember this is an epistle to Jews, underlying the Hebrew thought for elder is the Hebrew word zaken. Det han taler om, det er den underliggende tanke for ældste, som ligger i det hebraiske ord zaken. Zaken is the Hebrew word for elder of a church. Og zaken, det er det hebraiske ord for en ældste i en menighed. Or a synagogue. Eller en synagoge. And it comes from the Hebrew word zakan for beard. Og det kommer af det hebraiske ord zakan, der betyder skæg. A long beard. Langskægget. It's talking here about newly saved people or people who are younger in the Lord. Der tales altså ikke bare om aldersmæssigt unge, men om mennesker, der er nyfrelste og unge i Herren. Not necessarily, or at least not primarily, about physical age. Det drejer sig ikke først og fremmest om vores rent fysiske alder. Jeremiah and Timothy were both told, don't let anyone look down on your youth.
Timotheus og en gut mere blev væk to fortalt, at de skulle ikke tillade nogen at se ned på sig, fordi de var unge. It's someone's age in the Lord, not their biological age, that determines whether or not they're an elder. Det er vores alder i Herren, ikke vores biologiske alder, der fortæller, om vi er unge eller ældste, How long your beard is. eller hvor langt dit skæg er. Okay. Now, Paul warns, don't allow a young person to become a leader. Paulus advarer, du må ikke lade en nyomvendt få en lederstilling. A newly saved person. En nyfrelst. Because they'll become swollen with conceit and think of themselves as more than they are. Fordi de bliver let bedraget af deres position og tror mere om sig selv end godt er. And they'll wind up a disaster. Og det ender med at gå galt. Today you see people who are been saved a matter of months. I dag ser man mennesker, der er blevet frelst for få måneder siden. Going to Bible college. De tager på bibelskole. Particularly among charismatics and Pentecostals. Specielt blandt karismatikere og pinsefolk. Now, God does not call everybody to be a leader in that sense. Gud har ikke kaldt alle til på den måde at være ledere. And he doesn't call all leaders to be formally educated in theology. Og det er heller ikke sådan, at han kalder alle ledere til at blive formelt uddannet i teologi. There are two ways in the Bible God trains leaders. Gud træner ledere på to måder i Bibelen. The unusual way, the abnormal way, is the way God trained up Moses and King David and Paul. Den usædvanlige måde, det er den måde, som Paulus og kong David og Moses blev optrænet på. Under certain extenuating circumstances, God trains leaders in the wilderness. Under visse specielle omstændigheder, der optræner Gud ledere i ørkenen. Moses was equipped to lead the children of Israel 40 years through the wilderness into the promised land because he first spent 40 years in that same wilderness. Moses blev optrænet til at føre israelitterne igennem ørkenen i 40 år, fordi han forinden havde tilbragt 40 år i den selv samme ørken. Paul disappeared after he was saved for about 7 or 8 years into the desert in Arabia. Paulus forsvandt en 7-8 år efter han var frelst ud i den arabiske ørken. Okay? King David was trained with his mighty men in the wilderness of Zin. Og kong David sammen med sine krigere blev optrænet i Zins ørken. In the wilderness, God takes somebody out in a boat and throws them overboard to teach them how to swim. I ørkenen, der svarer det til, at Gud sejler en ud i en båd og smider dem over bord, for at de skal lære at svømme. He may send you advisors time to time. Det kan godt være, at han i ny og næ sender dig gode råd. Like Jethro advised Moses. Ligesom Jethro gav Moses et godt råd. And how certain people would be sent to King David. Og hvordan visse folk kom til kong David. But basically, people in the wilderness are taught by God directly. Men hovedsageligt er folk, der er optrænet i ørkenen, undervist af Gud direkte. This was my own experience. My wilderness was Israel. Det var min egen erfaring. Mit ørkenophold, det var Israel. I learned to preach by preaching on the streets. Jeg lærte at prædike ved at prædike på gaderne. I learned to preach by preaching. I first taught Bible studies in little groups on kibbutzes in Israel. Jeg lavede først bibelstudiegrupper i små grupper i kibbutzerne i Israel. Because there was nobody else to do it. Og der var ingen andre til at gøre det. Little evangelistic Bible studies we bring unsaved Jewish people to. Små evangeliske bibelstudier sammenbragte ufrelste jøder. As a kid I went to university but never Bible college. Som ung gik jeg på universitetet, men aldrig på bibelskole. And when the Lord led me to go to seminary, I went to England to seminary. Og da Herren ledte mig til at gå på en bibelskole, så tog jeg til England. And I went to the seminary to learn about preaching. Og jeg tog på seminariet for at lære om at prædike. But I used to go down to Speaker's Corner in Hyde Park to learn what preaching was about. Men jeg plejede i stedet for at gå ned på Speaker's Corner i Hyde Park for at lære, hvad det vil sige at prædike. I learned to preach on the streets. Jeg har lært at prædike på gaderne. That's what I did. I was a street preacher. Jeg er gadeprædikant. But I learned on the streets. Jeg har lært det på gaderne. The academic stuff was icing on the cake. That came later. Alt det der akademiske stof, det var bare en slags sukkerovertræk på kagen. Now, there's a biblical basis for that in some cases. Der er i visse tilfælde bibelsk grundlag for det. The most common way God trains leaders, however, is by discipleship.
Den mest almindelige måde, Gud optræner ledere på, det er dog ved discipleskab. The way Moses trained Joshua, the way Paul trained Timothy and Titus, etc. Det er samme måde, som Moses trænede Joshua på, og som Paulus trænede Timotheus og de andre gutter. The way Elijah and Elisha trained the sons of the prophets. På samme måde som Elias og Elisa optrænede profetsønnerne. And the way Jesus trained the apostles. Og den måde, Jesus optrænede apostlene på. That's the two ways. Det er de to måder. In neither case does a Bible college or seminary have anything to do with it. I ingen af situationerne indgår der automatisk en bibelskole. There may be certain individuals God will lead to Bible college or seminary. Det kan godt være, at der er nogle enkelte personer, der bliver ført til at tage på bibelskoler og seminarer. But no Bible college or seminary is going to make somebody a leader or teach somebody how to be a leader. Men der findes ikke noget universitet eller bibelskole, der kan lære en kristen at blive leder. It's a supplement, it's icing on the cake, it's extra. Det er bare sådan en slags supplement, det er et sukkerovertræk på kagen. And it's not God's will for every pastor. Og det er bestemt ikke Guds vilje for hver eneste hyrde. It's His will for every pastor to know the Word of God, Det er Guds vilje, at hver eneste hyrde kender Guds ord. but not necessarily on a scholarly or academic level. Men det behøver ikke at være på sådan et højtpandet akademisk niveau. But now you have people going to Bible colleges Men nu oplever vi, hvordan folk de tager på bibelskole. who are newly saved. De er helt nyfrelste. And these people have never been discipled. Der er aldrig nogen, der har lært dem discipleskab. De har aldrig været disciple. They've never even grown as a Christian. De er ikke engang vokset som kristne. And they're being sent out into the ministry not knowing anything. Og nu får de så lidt undervisning, og så bliver de sendt ud i tjenesten uden at vide noget som helst. Not only that, but many of the Bible colleges are jokes. Og ikke bare det, men mange af bibelskolerne er de rene farser. Although there are certain exceptions, Skønt at have visse undtagelser. most of the Pentecostal Bible colleges are absolute rubbish. Så er det de fleste af de pinsebibelskolerne det rene bras. I teach at a Pentecostal Bible Jeg college, underviser selv på en pinsebibelskole, and it has a standard. og der er en vis standard. But most of them, these people don't know Greek or Hebrew, they don't know anything. Men de fleste af dem, de kender hverken til græsk eller hebraisk, og kender ikke de mest elementære ting. They don't learn exegesis, Der er ingen af dem, der har lært, hvordan man udlægger eksegesen. they learn hype. De lærer, hvordan man, duperer folk og forfører folk. It's just nonsense. Det er det rene nonsens. In Acts 13, the Holy Spirit said, set out for me Paul and Barnabas. I Apostlene 13, der siger Bibelen, at Helligånden siger, udtag mig Paulus og Barnabas. Now, Paul had been to Bible college. Paulus han havde ganske vist gået på bibelskole. He was a Pharisee from the school of Hillel. Han var universitetsuddannet på Hillels bibelskole. He'd been in the wilderness being trained by the Lord for years. Han havde været i årevis ude i ørkenen og blevet optrænet af Herren. And he'd been saved for at least 10-12 years by the time this happened. Og da det her skete, der havde han været frelst mindst 10-12 år. On top of his theological education. Og det var oven i hele hans teologiske uddannelse. When the Spirit led people to a mission field, Når ånden ledte folk ud på missionsmarken, he said, Barnabas and Saul. så sagde han Barnabas og Saulus. He led the best. Han fik fat i de bedste. You send the best to the mission field. Det er de bedste folk, der skal ud på missionsmarken. You don't send newly saved people. Man skal ikke sende nyfrelste derud. Possibly the most stupid, worthless organization in the Christian world is Youth with a Mission. Formodentlig den mest nytteløse og tåbelige organisation i hele kristenheden, det er ungdom med opgave. They have people say 3 and 4 months being sent to foreign mission fields. De der unge kristne, som kun har været frelsen 3-4 måneder og rejse ud på fjerne missionsmarker. They don't know the first thing about anything. De ved ikke det mest grundlæggende om noget som helst. Nothing. Intet. They read some silly book by John Dawson or somebody, and that's what they think being a missionary is. Og så læser de en tåbelig bog af John Dawson, og så tror de, at det er det, der vil sige at være missionær. They have no biblical grasp of what they're doing. De har ikke det mindste bibelske begreb om, hvad de foretager sig. No command of doctrine. De har ingen kontrol med læreren. And they're sending him to foreign mission Og fields. så sender de dem ud på fjerne missionsmarker. This is totally unscriptural. Det er totalt i strid med skriften. They have something they call discipleship training seminars. De har noget, der hedder discipleskabstræningsseminarer. And the people running the seminars know even less.
Og de folk, der underviser på de her seminarer, de ved endnu mindre. The whole thing with Youth with a Mission is totally unbiblical. Alt, hvad der har med ungdom med opgaver at gøre, er totalt ubibelsk. Absolute idiocy. Det er total idioti. What do they know that Paul and Barnabas didn't? Hvad ved de mere end Paulus og Barnabas vidste? The Holy Spirit doesn't lead people that way. Helligånden leder ikke folk på den måde. An elder means somebody who's been saved a while. En ældste, det er en, der har været frelst i et pænt stykke tid. Somebody who's proven themselves to have a stable life. En, der har bevist sig med at have et stabilt liv. A consistent walk with the Lord. En, der har en stadig vandring med A Herren. grasp of Scripture. En, der har greb om skriften. Then you can look at mission fields and Bible college and full-time ministries. Så kan man begynde at se på bibelskoler og fuldtidstjenester og missionsmarkerne. But you take these people and you do the very thing that Peter warns against. Men det man gør, det man tager disse nyfrelste og gør lige præcis det, som Peter advarer imod. You take people God has not yet equipped. Du tager folk, som Gud endnu ikke har udstyret. God has not yet commissioned. Gud har endnu ikke givet dem nogen befaling. You fill them up with a lot of hype. Fylder dem med en masse praler og møg. And then you send them out. Og så fyrer man dem af. You know what it's like doing? Ved I, hvad det svarer til? It's like taking people off the street, Det svarer til at hive folk ind fra gaden. giving them a weekend of military training, Og give dem en uges militærtræning. and sending them to a war. Og så sende dem ud i krigen. What happens to them? Hvad sker der med dem? They get shot. De bliver skudt. They're finished. De er færdige i løbet af It doesn't ingen work tid. that way. Det virker ikke på den måde. We're told the enemy goes around like a lion, seeing whom he can devour. Vi ser her, at djævlen går omkring som en brølende løve for at se, hvem man kan opsluge. And there's nobody he can devour, that a wolf can devour easier than a lamb. Og der er ikke nogen nemmere lækkerbisken for en ulv end en lam, en løve, der kan æde et lam i en mundfuld. These people are baby Christians. Det er jo helt babykristne, de er små børn. And the unscriptural stupidity of these organizations sending them out to be missionaries. Og den uskriftmæssige idioti hos disse organisationer sender dem ud som løvemad. This is totally wrong. Det er helt forkert. Again, you may find individual exceptions, Det kan igen være, at der er enkelte undtagelser. but the fundamental practice is just not biblical. Men den helt grundlæggende praksis er ganske ubibelsk. Then he comes back to resisting the devil in verse 9. Så i deres liv, der vender han tilbage til at stå djævlen imod. It takes a long time to learn how to resist the devil, Det tager lang tid at lære, hvordan man skal stå djævlen imod. because he knows our weaknesses as well as we do. Fordi djævlen er lige så godt bekendt med vores svagheder, som vi selv er måske bedre. When I got saved, the Lord delivered me from a lot of things very quickly. Da jeg blev frelst, der udfriede Herren mig fra en masse ting meget hurtigt. But there's other things I struggle with to this day. Men der er andre ting, som jeg kæmper med den dag i dag. You have to get somebody who knows how to resist Satan. Man bliver nødt til at få fat i nogen, der har erfaring i at stå djævlen imod. We all fall, Vi falder alle sammen. but a young Christian, Men en ung kristen, they'll get to him easy. han bliver nemt offer. Read Matthew 13. Prøv at læse Matthæus 13. They'll get to him easy. De får let fat i ham. Just doesn't work. Det virker ganske enkelt ikke. Then he goes back to talking about suffering more. Could we read verse 10? Så kommer han tilbage til at tale om lidelse, og vi kan læse fra vers 10. Men al nådes Gud, som kaldte jer til sin evige herlighed i den salvede Jesus efter en kort tids lidelse, han vil selv fuldt ud berede jer, styrke, bekræfte og grundfæste jer. He talks more about suffering. Her taler han mere om lidelser, And he gives another insight into suffering. og han giver et andet indblik i lidelsen. Suffering can be a necessary evil. Lidelsen kan være et nødvendigt onde. It's something that God uses to correct things in our own lives and perfect us in Christ. Det er noget, som Gud bruger til at korrigere ting i vores liv og gøre os mere lig Kristus. But notice how he emphasizes the temporary nature of it. Men prøv at lægge mærke til, hvordan han understreger, at det er noget midlertidigt For a little while. i en lidestund. I remember hearing of some Christians who came from China. Jeg kan huske, at jeg har hørt om disse kristne, der kom ud af Kina. And they told of a Chinese pastor who was in his mid-70s. Og de fortalte om en kinesisk hyrde pastor, der var i midten af 70'erne. In the underground church under Mao and under the communists. Og i undergrundsmenigheden under Maos kommunistvælde. That man spent over
40 years in prison for his faith. Den mand har tilbragt over 40 år i fængsel for sin tro. He was about 73, Han var omkring 73 år, and had all totally spent something like 42 years in prison. og han havde alt i alt tilbragt noget i retning af 42 år i fængsel. More of his life was spent in prison than out of prison. Han havde tilbragt mere tid i fængslet end udenfor. And almost the entirety of his adult Christian life, he was in jail. Og næsten hele sit voksne kristenliv havde han været i fængsel. To him, being a Christian meant going to prison. For ham betød det at være kristen og komme i fængsel. To him, being a pastor meant they're going to lock you up and that's your future, that's your life. For ham betød det at være hyrde, at han blev låst inde, og det var så hans fremtid. That's all there is to it. Mere hører der ikke med. You want to believe this, you go to jail. Hvis du tror på det her, så ryger du i spjældet. You want to tell others about this, you go to jail for a long time. Hvis du vil fortælle andre om det her, så ryger du lang tid i fængsel. And you want to be a leader of people who do this. Og hvis du vil ovenikøbet være leder af folk, der gør den slags, You don't only go into jail for a long time, when we catch you, you're not getting out. ikke alene skal du i lang tid i fængsel, men hvis vi får fat i dig, så slipper du aldrig ud. That was his life, Det var hans liv, being locked up in jail. at blive spærret inde i That's the fængsel. only thing he knew as a Christian was being in prison. Det eneste, han kendte til kristendom, det var, at så var han i fængsel. Terrible prison. Et forfærdeligt fængsel over. Let me ask you a question. Lad mig stille dig et spørgsmål. Would you have these guys coming over here from America, Vil du have sådan nogle fyre, der kommer herover fra Amerika, and they say you don't have to suffer, God wants you rich. If you're suffering, you don't have any faith. og så skal de fortælle dig, at du behøver ikke at lide. Hvis du lider, så er det fordi, du ikke har nogen tro. When Ulf Ekman brings these prosperity preachers into your country teaching this lie, Når Ulf Ekman bringer den slags fremgangsprædikanter ind i landet og lærer, ja, den løgn, what faith are they talking about? hvad er det så for en tro, de snakker om? Are they talking about faith in Jesus or faith in faith? Er det tro på Jesus eller tro på tro? Faith is called the substance, or in Greek, the hypostasis of things hoped for. Troen er, hvad skal vi sige, hypostasis, det er essensen i det, man tror på. It means you don't hope in this world. Man sætter ikke sin håb til denne verden. Your hope, as Peter says, is in what's coming. Det man håber på, det er det man ikke ser, det der kommer. Hebrews 11 tells us more about faith than any other chapter of the Bible. Hebræerbrevet 11 fortæller os mere om tro i noget andet kapitel. Can we read verses 35 to verses 39? Hebræerne 11:35 kan vi læse fra til 39. Der står, kvinder fik deres døde igen og ved opstandelse, andre blev lagt på pinebænk og tog ikke imod befrielse for, at de måtte opnå en bedre opstandelse. Andre igen måtte udholde forhåndelser, pisk, ja, lænker og fængsel. De blev stenet, de blev gennemsandet, de blev prøvet, de blev dræbt med sværd, de gik omkring i forår og gedeskin, de led mangel, de var trængte og mishandlede. Dem var verden ikke værd. De vandrede om i ørkener, på bjerge og i huler og jordens kløfter. Og alle disse, skønt de havde vidnesbyrd for deres tro, opnåede ikke forjættelsen. Does that sound like you don't have to suffer? Lyder det som om, at man ikke behøver at lide? These people didn't suffer because they didn't have faith. Disse mennesker led ikke, fordi de manglede tro. They suffered because they did have De faith. led, fordi de havde tro. Once again, Endnu en gang. either the prosperity preachers are liars or the word of God is a lie. Igen må vi så vælge, at det er Guds ord, der er løgnagtigt, eller er det fremgangsteologerne. And again, it's the faithful leaders who will suffer first and worst. Og igen er det sådan, at det er de trofaste ledere og de trohyrder, der lider først og mest, If and when it comes to it. hvis det kommer til det punkt. Not too many of the great men of the Bible died happy, Der er ikke alverdens mange af Bibelens store personligheder, der døde lykkeligt. but they were all happy to die. Men de var alle sammen lykkelige for at dø. They have no hope in this world. De havde ikke sat deres lid til den nuværende verden. What do I make out of somebody like Benny Hinn who says Job was a carnal man because he suffered? Hvad får jeg ud af en mand som Benny Hinn, som påstår, at Job var kødelig, fordi han led? Job was not a carnal man. Job var særdeles ikke en kødelig mand. Benny Hinn is a heretic from hell. Benny Hinn er en kætter fra helvede. He's a wolf. Han er en ulv. And those pastors who promote him and let him go on are people who feed wolves.
Og de folk, der fremmer hans tjeneste og lader ham fortsætte, de er folk, der fodrer ulve. They feed the sheep to the wolves. De tager fårene og fodrer ulvene med dem. I don't know what they're talking about when they say faith. Jeg aner ikke, hvad de mener, når de snakker om tro. I know what the Bible means. Jeg ved, hvad But Bibelen not what they mener. mean. Men jeg ved ikke, hvad de forstår med tro. The Bible teaches faith in Jesus, Bibelen underviser om tro på Jesus. not faith in faith. Ikke om tro på troen. The whole world lies in the power of the wicked one. Hele verden ligger i det onde. Look at verse 11. Prøv at se på vers 11. Det er i 1. Peters brev 5:11, ikke? 5:11 in First Peter, right? Yes. 1 Peter 5:11. Ham tilhører magten i evighedernes evigheder. Amen. The dominion belongs to the Lord. Magten, herredømmet tilhører Herren. Those who persecute us, their reign is temporary. Alle dem, der forfølger os, de har kun en midlertidig regeringstid. We have to hope for the invasion. Vi må vente på invasionen. Again, I came back to Danish history in the 20th century. Igen kan jeg vende tilbage til den danske historie i det 20. århundrede. When the Germans occupied your country, it was very difficult. Da tyskerne besatte Danmark, var det meget vanskeligt. But for those in the underground, it was very, very difficult. Men for dem, der var i undergrundsbevægelsen, frihedskæmperne, var det meget, meget vanskeligt. Your dominion over your own country was temporarily robbed from you. Herredømmet over vores eget land blev midlertidigt frarøvet os. Were people during the Nazi occupation hoping for a good life under the Nazis? Var der folk, der håbede, de kunne få et godt liv under nazisterne under besættelsen? Or were they hoping for the time when the Nazis would be deposed and the dominion would be restored to them? Eller håbede de på, at nazisterne ville miste magten, sådan så de kunne få deres eget land igen? They weren't hoping in the occupation. Forhåbentlig satte de ikke deres lid til besættelsen. They were hoping when the dominion would be given to them. De håbede på, at de kunne få deres eget land igen og få magten i deres eget land. Look at the book of Daniel chapter 7 verse 22. Prøv at se Daniels bog, chapter 7. Yeah, verse 22. Daniel 7, 22. Der står skrevet: Indtil den gamle af dage kom, og retten blev givet den højestes hellige, og tiden kom, da de hellige tog riget i eje. The time will come when the dominion will be given to Der us. kommer et tidspunkt, hvor riget bliver givet os. When Jesus comes, that's the hope. De hellige får riget, når Jesus kommer. The Danish people and the Danish underground were not hoping for dominion under the Nazis. De danske frihedskæmpere håbede ikke på, at de kunne få magten under nazisterne. They were hoping for the Americans and British to drive the Nazis out. De håbede på, at amerikanerne og englænderne skulle drive nazisterne ud af landet. Some of those fighters in the underground were arrested by the Gestapo and murdered. Nogle af disse frihedskæmpere blev arresteret af Gestapo og myrdet. And there were even certain Danish citizens who were Nazis who cooperated with the Germans against your own citizens. Og der var endda adskillige danske nazister, der samarbejdede med besættelsesmagten. And there are neo-Nazis in Denmark once again. Og der er nu neonazister i Danmark igen. It's the same in the church. Og sådan er det også i menigheden. There were so-called Christians who were friends of the world. Der er såkaldte kristne, som er venner med verden. They'll go against the true church with the world. They'll go in with the world against us. De tager parti med verden imod de sande kristne. But when those fighters in the Danish underground, they were risking their lives. Men disse frihedskæmpere satte deres liv på spil i den danske undergrundshær. They knew if they were caught, they would be shot. De vidste, at hvis de blev pågrebet, ville de blive skudt. But their hope in a coming free Denmark, a free dominion, was so great they were willing to lay their lives down for the future. Men deres håb til et frit Danmark var så stærkt, så de var parat til at nedlægge deres eget liv. Now, if these people were willing to die for a free Denmark, Hvis disse mennesker var parat til at dø for et frit Danmark, in which they themselves could have no part, som de måske ikke engang selv fik lov til at opleve, how much more should we lay our lives down for a kingdom in which we will have a part? hvor meget mere skulle vi så ikke være villige til at nedlægge vores liv for et rige, som vi garanteret får del i? That's what Peter's saying, hope in the resurrection. Det er det, Peter siger, opstandelsens håb. The difficulties of this world, they're going to be here, but that's not the point.
Der er masser af vanskeligheder, som vi vil opleve her i verden, men det er ikke det, det drejer sig om. Don't trust it. Lad være med at stole på det. We have to look ahead to the coming dominion, Vi må se frem til det rige, der kommer. the dominion of the Lord. Herrens rige. Then Peter concludes. Og så slutter Peter. He gives personal greetings to people. Han sender personlige hilsner til folk. Now look at verses 11 and 12. Se på vers 11. You mean 12 and 13? So 11, I'm sorry, verses 12 and 13, yes. Ja, vi læser de sidste 2 vers der. Med Silvanus, den trofaste bror, det regner jeg ham nemlig for, har jeg i korthed skrevet, har jeg skrevet til jer for at formane og bevidne, at dette er Guds sande noget, som I står i. Den medudvalgte i Babylon og min søn Markus hilser jer. Notice he commends people personally. Prøv at lægge mærke til, at han personligt anbefaler folk. Believe me, I don't just warn you against the wolves. I kan godt tro mig, at jeg ikke bare advarer jer mod ulvene. There are people I commend. Der er også folk, jeg anbefaler. During difficult times, Peter commended Silvanus. Under vanskelige tider, der anbefalede Peter Silvanus. You know, I'm not saying he's perfect. Jeg påstår ikke, at Silvanus er fuldkommen. I'm not saying I always agree with him on every point. Jeg siger ikke, at jeg er 100% enig med Silvanus. But David Wilkerson's a man of God. Men David Wilkerson er en gudsmand. I'd commend him. Ham kan jeg anbefale. You know Brother Andrew. Og Andreas. Open Doors, the ministry to the persecuted church. Med åbne døre med tjenesten til den forfulgte menighed. I commend Brother Andrew. Ham kan jeg også anbefale. You know who is Dave Hunt? Og kender I Dave Hunt? Read his books. Which one? The Seduction of Christianity. Den kristne forførelsen af kristenheden. Or Hank Hanegraaff. Eller Hank Hanegraaff. I'm not saying they're perfect. Jeg siger ikke, de er fuldkomne. I'm not perfect. Det er jeg heller ikke selv. But I commend their ministry. Men jeg anbefaler deres tjeneste. There's not only bad people, there's still good people. Verden er ikke bare fyldt med dårlige brødne kar, der er også nogle gode folk imellem. When the wolves take over, Når det er ulvene, der tager magten, the Lord will raise up wolf slayers. så vil Herren også oprejse ulvejæger og ulvedræbere. When false teachers abound, Når det vrimler med falske lærere, the Lord will raise up ones who will teach the truth. så vil Herren også oprejse nogen, der underviser i sandheden. When false prophets are running around all over the place, Når det vrimler med falske profeter, the Lord will raise up true prophets who will tell you the truth. så vil Herren også oprejse sande profeter, der fortæller jer sandheden. Now he says, I've written to you briefly, exhorting and testifying. Han siger, at jeg har en korthed skrevet til jer for at formane og bevidne. He exhorts, he encourages, Han formaner og han opmuntrer, but he testifies to what he has experienced. men han bevidner om, hvad han har oplevet. And then he says, she who is in Babylon greets you. Og så siger han, hun som er i Babylon, hilser jer. This, of course, is Rome. Det er selvfølgelig Rom, at Babylon han snakker om. And he knows that Rome is going to conduct this persecution under Nero. Og han ved, at Rom under Nero vil gennemføre denne forfølgelse. He knew that Rome was going to persecute the Christians in Europe. Han vidste, at Rom ville forfølge de kristne i Europa. Pay attention to what I'm telling you. Hør nu efter, hvad jeg siger. You may not see it now. Det kan godt være, at du ikke kan se det endnu. It may not even appear to be on the horizon. Måske kan man ikke engang ane det i horisonten. But once more, Men endnu en gang, pay attention. hør nu efter, Rome will persecute the Christians in Europe. så vil Rom forfølge de kristne i Europa. God bless you and thank you for inviting me to Denmark. Gud velsigne jer, og tak fordi I har inviteret mig til Danmark. Første Peter kapitel 5. Now it talks here Det her tales der om, about proving to be examples to the flock. at vi skal være forbilleder for flokken. How can someone be the pastor of a church if he is not the pastor of his own family?
Hvordan kan en person være hyrde for en menighed, hvis han ikke er hyrde for sin egen familie? If he cannot take care of his own bride, he cannot take care of the bride of Christ. Hvis han ikke kan tage omsorg for sin egen brud, så kan han heller ikke tage omsorg for Kristi brud. How can a pastor counsel other people with marriage difficulties if his own marriage is not stable? Hvordan kan en hyrde rådgive andre folk med ægteskabelige problemer, hvis hans eget ægteskab er i brud? You know, when I was first saved, it was unthinkable to find a born-again Christian who would be divorced. Da jeg før i sin tid blev frelst, der kunne man ikke forestille sig at finde en indfødt kristen, der var skilt. That was for unsaved people. Det var kun noget for ufrelste. Ikke for kristne. The only time you ever would have heard of a Christian who was divorced Den eneste gang, vi nogensinde hørte om en kristen, der var blevet skilt, is if it happened before they were saved, det var, hvis det var sket, inden de var blevet frelst. or if they had an unsaved wife or an unsaved husband who left. Eller det var en ufrelst mand eller hustru, der forlod dem. Otherwise, there was no divorce even 20 years ago. Selv for 20 år siden, der optrådte skilsmisser ikke blandt kristne. Now ministers are getting divorced. Nu bliver folk, der har en tjeneste, skilt af. This is terrible. Det er jo forfærdeligt. Absolutely terrible. Det er forfærdeligt. You know, I've never considered divorce. Jeg har aldrig nogensinde tænkt på skilsmisse. Murder weekly, but divorce never. Ugentlig er der kommet tanken om mor op i min liv, men aldrig skilsmisse. Biblical leadership is always by example. Det bibelske lederskab virker altid ved eksemplets magt. Watch out for leaders, pastors who will tell you to do things they won't do themselves. I skal være meget varsomme med ledere og hyrder, der siger, at det skal I gøre, men I skal gøre, som jeg siger, men ikke som jeg gør. Jesus didn't simply tell the apostles what to do. Jesus ikke bare fortalte disciplene, hvordan de skulle opføre sig. He showed them how to do it. Han viste dem, hvordan man gør det. Before someone can disciple others, they have to be a disciple of Jesus themselves. Hvis man skal være hyrde eller disciplinere andre, så må man først selv være Jesu disciple. Biblical leadership is always based on example. Bibelsk lederskab er altid baseret på eksemplets magt. A few nights ago, there was a concert in Copenhagen put on by the International Christian Embassy. For nogle få dage siden, sidste uge, i søndags, var der en koncert i København, der var arrangeret af den internationale kristne ambassade. It was called the Concert for Israel. Den var kaldt en koncert til ære for Israel. Now, they had no intention of telling these Jewish people that Jesus was the Messiah or that they needed to be saved. De havde ikke den ringeste hensigt om at fortælle disse jødiske folk, at de havde brug for en frelser af Messias, og at Jesus var deres Messias. They had leaders of the Danish Jewish community De havde ledere fra det jødiske danske samfund and officials from the Israeli embassy og officielle personer fra den israelske ambassade i Danmark. and they invited the Jewish community of Copenhagen to this gospel concert. Og de havde indbudt det jødiske samfund i København til denne en gospelkoncert. Now, the Bible says, you know, Jesus came for the lost sheep of the house of Israel. Bibelen fortæller jo, at Jesus først og fremmest kom til de fortabte får af Israels stamme. I have nothing wrong with singing the gospel, Jeg har ikke noget imod, at man synger de gode nyheder i evangeliet. but the Bible says, with no preacher, how shall they hear? Men Bibelen siger, at hvis ikke nogen prædiker, hvordan skal de så høre noget? These people would privately admit they want to see these Jews be saved. De der arrangerede det, de vil indrømme i enrum eller uden for offentligheden, at de ønsker at se jøderne frelst. But they'll be afraid of offending them by witnessing to them. Men de er bange for at fornærme dem ved at vidne for dem. So they'll let them go to hell without Christ. Så de lader dem ryge i helvede uden Kristus. And I say these people should be evangelized. Og jeg mener, at de jøder der, de skulle høre de gode nyheder. Jews can smell somebody trying to deceive them. Jøder, de har en vældig næse for, om man prøver på at narre dem. They can pick up an ulterior motive in a second. De er klar over, hvis man har bagtanker, lige med det samme kan de lugte det. If you go straight out with the gospel, this is what we believe, Jesus is the Messiah, you need to be saved, they might not like that, but they'll respect it. Hvis man går åbenlyst til værks og siger, her har vi de gode nyheder, det er Jesus, og du har brug for at blive frelst,
så kan det godt være, at de ikke kan lide det, men de respekterer det i hvert fald. But when you try to befriend them, hiding what you really think and believe, Men hvis man prøver at gøre sig venner med dem, og i virkeligheden skjuler det, man tror på, this Jews don't respect, så er det ikke noget, der vinder jødernes respekt, and God doesn't either. og det vinder heller ikke Guds. So we took gospel tracts in Danish and in Hebrew, and we went outside the church where this concert was. Så vi fik fat i nogle evangeliske traktater til jøder, og stod uden for Helligåndskirken, And I had a few Danish people with me, og jeg havde nogle få danskere med mig. and we went down there to give these tracts out. Og så kom vi for at uddele disse traktater, And we were witnessing to the Jewish people and to the Gentile og people. vi vidnede både for jøder og hedninger. And the Christian embassy got really angry. Og nogen fra den kristne ambassade blev virkelig vred, They said, who gave you the right to do this? og sagde, hvem har givet jer lov til at gøre det her? I said, Jesus. Didn't you ever read the New Testament? Så sagde jeg, det har Jesus, har du aldrig læst det nye testamente? They said, this is not honest. Og så sagde de, det er uærligt. I said, no, it's not honest to believe Jews need to be saved and then not tell it to them. We're being honest. We're telling them what we believe. Hvad der er uærligt, det er at tro, at jøder har brug for at blive frelst, og så ikke fortælle dem det. They said, you have a wrong spirit. Så sagde de, du har en forkert ånd. They said, what spirit is that? The one that tells people the truth, they need to be saved? Hvad er det for en ånd, der er forkert? Er det den, der fortæller folk sandheden, at de har brug for at blive frelst? Or the one that hides it? Eller er det den, der skjuler sandheden? Haven't you ever read Acts chapter 20? Har du aldrig læst Apostlenes Gerninger, kapitel 20? If you don't tell these Jews they need to be saved, God will require their blood at your hands. Der står, at Gud vil kræve deres blod af dine hænder, hvis du ikke fortæller dem, at de har brug for at blive frelst. Jews for Jesus called these organizations like this frauds and phonies. Jews for Jesus, den messianske bevægelse i USA, kalder den slags for svindlere og bogmager. Now, we're going out to evangelize Jewish people and tell them Jesus is the Messiah. Vi går ud for at evangelisere jøder og fortælle dem, at Jesus er deres messias. Remember, they associate Christianity with anti-Semitism. Husk nu, at de forbinder kristendom med antisemitisme. And we knew that the Christian embassy was very angry we were coming. Og vi vidste godt, at den kristne ambassade var meget vred over, at vi var der. But the Bible says the real ambassadors of Christ are the ones who preach him in Colossians. Men Bibelen siger, at de rigtige ambassadører for Kristus, det er dem, der prædiker de gode nyheder. For me to have sent a few people down with tracts would have been wrong. Hvis jeg havde sendt nogle folk afsted med traktater, så ville det have været forkert. That wouldn't be being a leader. Så ville jeg ikke have været leder. That would be being a politician and a manipulator. Så ville jeg have været politiker og manipulator. To take the team down with me, that's being a leader. Men at gå i spidsen på holdet derhen og dele dem ud, det var lederskab. You don't tell people what to do, you show them what to do with your own example. Man skal ikke fortælle folk, hvad de skal gøre. Man skal vise dem det ved sit eget eksempel. In the Israeli army, you cannot be a general unless you have been a combat commander. Med mindre i den israelske hær, der er det umuligt at avancere i officerstillinger til general eller andet, hvis man ikke har været i krig, altså virkelig været ude i faktisk krig. If you yourself have not been under fire in an actual war, you cannot command other people to go into combat. Hvis du ikke selv har oplevet at være under beskydning i krigszonen, så kan du ikke tillade dig at kommandere andre ud i de omstændigheder. In the Israeli army, there is no command charge. I den israelske hær er der ingen command charge. Der er ikke noget, der hedder angrib. The command for charge in the Israeli army is follow me. Angrebskommandoen hedder følg mig. That's the command. Det er kommandoen. Watch out for somebody who will sit at a desk and tell you what to do, I skal passe på folk, der sidder pænt bag et skrivebord og fortæller jer, hvad I skal gøre. instead of going out and showing you what to I do. stedet for at gå ud og vise jer, hvad I skal gøre. Leadership is by example. Lederskab, det er et spørgsmål om at vise et eksempel. If the leadership is not by example, it's not biblical leadership. Hvis lederskabet ikke virker gennem eksemplets magt, så er der ikke tale om bibelsk lederskab. Now can we read verse 4, please? Lad os læse vers 4. Og når der overhyrden åbenbares, der skal I få herlighedens uvisnelige krans. Why will shepherds receive a crown? There's only two kinds of people in the world who the Bible says will get a crown in heaven. Hvorfor vil hyrder få en krone i himlen? Der er nemlig kun to slags mennesker, som Bibelen fortæller vil blive kronet i himlen. Why do pastors get a crown? Hvorfor får hyrder kroner? And who are the other kinds of people who get a crown? Og hvilke andre mennesker bliver kronet? Martyrs and pastors.
Der er kun to slags. Det er martyrerne og hyrderne. Remember, in a persecution, the pastors get it first. Og husk, at når der er forfølgelser, så er det hyrderne, der får det først. Also, the good shepherd laid his life down for the sheep. Den gode hyrde lagde sit liv ned for fårene. So good shepherds will lay their lives down for the Så sheep. derfor vil alle gode hyrder, der følger den store hyrde, også lægge sit liv ned for fårene. A pastor may not have to lay his life down for a sheep, Det er ikke sikkert, at en hyrde bliver tvunget til at nedlægge sit liv for fårene. but he has to be willing to. Men han må være parat til And if det. he's not willing to, Hvis han ikke er parat til det, he can't be a pastor. så kan han ikke være en sand hyrde. Turn to John chapter 10. Prøv at se Johannes kapitel 10. John 10 connects with the 23rd Psalm, Jesus as the good shepherd. Johannes 10 hænger sammen med den gode hyrde. Read verses 10, 11, and 12, please. Vi læser versene 10, 11 og 12, altså Johannes kapitel 10, vers 10, 11 og 12. Denne lignelse sagde Jesus til dem, og hvis tyven kommer ikke uden for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet for, at de skal have liv og overflod. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Men lejesvenden, som ikke er hyrde og som fårene ikke tilhører, ser ulven komme og forlader fårene og flygter, og ulven røver dem og adspreder dem, fordi han er en lejesvend og ikke bryder sig om fårene. The Hebrew word for pastor and shepherd is the same word, ro'eh. Hyrde og pastor, det er det samme ord på hebraisk, ligesom altså pastor bare er latin og betyder hyrde, og det er på hebraisk ro'eh, en der har opsyn. We say in Hebrew, Adonai ro'i, the Lord is my shepherd. Herren er min hyrde, det er på hebraisk Adonai ro'eh. Greek is the same. The word for shepherd and pastor is the same. På græsk er det det samme, at ordet for hyrde og pastor er det samme. And the word for sheep in Greek is probaton. Og ordet for får på græsk er probaton. Yeah, you have three kinds of shepherds of the sheep Der er tre slags forhyrder in these three verses. i disse tre vers. You have the thief, Man har tyven, you have the hireling, man har lejesvenden, and you have the good shepherd. og så har man den gode hyrde. Good shepherds, good pastors are like Jesus. De gode hyrder er ligesom Jesus. He lays his life down for the sheep, De lægger livet ned for fårene and he protects the sheep from the wolves. og beskytter fårene mod ulven. Every pastor will be one of these three. En hver pastor tilhører en af de tre grupper her. He'll be a thief, Enten er han en tyveknægt, he'll be a hireling, eller også er han en or lejesvend, he'll be a good shepherd. eller han er en god hyrde. Unfortunately, most pastors are not good shepherds. Desværre er de allerfleste pastorer ikke i gruppen af gode hyrder. Most of them are not good shepherds. De fleste af dem er ikke gode hyrder. Notice a good shepherd protects the sheep from the wolves. Prøv at lægge mærke til, at en god hyrde beskytter fårene mod ulven. If the pastor is not standing up protecting his sheep from the deceivers, Hvis en pastor ikke står frem og beskytter sine får mod bedragerne, he's not a good shepherd. så er han en dårlig hyrde. And we're told in Matthew chapter 7, the wolves come dressed like sheep. They look like Christians. Og vi ser i Matthæus, at ulvene kommer forklædt som får, de ser ligner får. That the pastor will not stand up and protect his flock from the lies and deception going around in the church today. Hvis en pastor ikke står op og beskytter sin flok imod det bedrag og den forvirring, der er i kirken i dag. If he will not tell people to keep away from Benny Hinn and Ulf Ekman, Hvis han ikke fortæller folk, at de skal holde sig væk fra Benny Hinn og Ulf Ekman, he's not protecting the sheep from the wolves. så beskytter han ikke fårene mod ulven. He's not a good shepherd. Så er han ikke en god hyrde. Most pastors are not good shepherds. De fleste af pastorerne er ikke gode hyrder. On the other hand, På den anden side, most of them are not thieves either. så er det heller ikke så mange af dem, der er direkte er tyveknægte. Most of them are not people who are only in the ministry to steal and destroy. De fleste af dem er ikke kun kommet for at stjæle og ødelægge. Some are. Der er nogen, der er. Some are total con men. Der er nogen, der er de totale svindlere. But most pastors are not thieves either. Men de fleste af pastorerne er altså heller ikke tyveknægte. In the church today, I menigheden i dag, in Denmark as in most countries, i Danmark som de fleste andre lande, at least most Western countries, i de fleste vestlige lande i hvert fald, most pastors are hirelings. der er de fleste pastorer lejesvende. A hireling means in Greek somebody paid to do it.
En lejesvend, det er både på dansk og græsk en person, der får løn for at udføre et stykke arbejde. It's not something he would do voluntarily. Det er ikke noget, han gør frivilligt. You know, when I lived in Israel, I led a congregation, and I worked filling prescriptions. Da jeg var i Israel, der havde jeg en forsamling, og jeg arbejdede med at udfylde recepter. I needed a job, Jeg havde brug for et job. and the only thing I knew about that I could make a living in Israel was something to do with the medical profession, so I filled prescriptions. Og det eneste jeg kunne finde i Israel, som jeg kunne tjene penge med, det var noget med medicin, så jeg levede af at udfylde recepter. I had to support my family, so I worked in pharmacy. Jeg var nødt til at ernære min familie, så jeg fik arbejde på et apotek. If a pastor is not willing to be a tent maker and have a secular job, he has a problem. Hvis en pastor ikke er villig til at være tentmager og have et værtsligt job, så har han et problem. You know, it's more difficult, but it's easier for you to shepherd people who work in factories, in shops, in offices, in hospitals. If you work in one yourself, you understand their circumstance, you identify with the sheep. Det er måske ikke så nemt, når man har sådan et værtsligt job. På den anden side er det meget nemmere at være hyrde for folk, der arbejder i et pulveriserende liv, når man selv er involveret i det. Now there can come a point where a church grows to a certain number of people, Der kan komme et tidspunkt, hvor en menighed vokser sig så stor, where you need full-time leadership. så man har brug for fuldtidslederskab. Or if there's an itinerant ministry, somebody like me who goes around teaching the scriptures and so on, well, obviously I can't hold down a 9-to-5 job if I'm always living out of a suitcase. Eller hvis det er en som mig, der er en omrejsende forkynder, så er det klart, at jeg kan ikke holde fast på et 9-16 job, fordi jeg lever i en kuffert. But who says a pastor should be paid for being a pastor all the time? Men hvor står der, at en pastor skal have løn for hele tiden at være pastor? Personally, I'd be very happy having a 9-to-5 job Personligt vil jeg meget gerne have et 9-16 job, if the ministry allows it. hvis min tjeneste tillader det. And when my ministry allowed it, that's what I did. Og dengang min tjeneste gav mulighed for det, så havde jeg sådan et job. I wasn't reliant on the ministry to make a living. Jeg var ikke afhængig af tjenesten for at overleve. I went out to work the same as you did. Jeg gik på arbejde ligesom jeg andre. Now, if you're going to pay somebody to be a pastor or a minister, Hvis I vil betale nogen for at være hyrde eller tjener i menigheden, shouldn't he work as hard as you do? bør han så ikke arbejde lige så hårdt som dig? You work hard for your money. Du bestiller noget for pengene, In Denmark, you pay high taxes. og man betaler høje skatter i Danmark. Why should you pay somebody else if he's not going to feed you? Hvorfor i alverden skulle du betale en anden for, hvis de ikke vil give dig noget at spise? Now, it does say they're worthy of double honorarium. Der står ganske stilt i Bibelen, at de er deres løn værd dobbelt op. And the word honorarium means money. Og lønnen, eller en arbejder af sin løn værd, det betyder, at der er noget med penge at gøre. Someone who is faithfully looking after the sheep shouldn't have to worry about supporting his family when he has all these other pressures. Hvis en menneske virkelig er optaget af trofast og vogter over jorden, så bør han ikke have økonomiske bekymringer med sin egen familie. Pastors get attacked by the devil much more than other people. Hyrder, de bliver angrebet meget mere af djævlen end andre mennesker. He attacks their marriages more than he attacks other marriages. Deres ægteskaber bliver angrebet meget stærkere end andres ægteskaber. Get the shepherd and the sheep scattered. Hvis man får væltet hyrden, så bliver fårene jo adspredt. But we're told it is those who work hard at preaching and teaching the word of God. Men der står, at det er dem, der arbejder hårdt med at prædike og undervise, som fortjener dobbeltløn. You get some clown up here taking a few verses out of context week after week, giving you a lot of hype and anecdotes and manipulating you with all this, and you're paying him. Hvis I får fat i en eller anden klovn, der trækker et par skriftsteder frem, og så væver rundt om det med sine egne tanker og idéer, og betaler ham for at gøre det uge efter uge, Why should you pay him? hvad skulle han have penge for det for? Let him go out and earn an honest living like you do. Lad ham gå ud og tjene pengene ved et ærligt arbejde i stedet for. If he's not working at least as hard as you are, why should you support him? Hvis han ikke arbejder lige så hårdt, som du selv gør, hvorfor i alverden skulle du så støtte ham? In addition to supporting yourself and your own family and paying high taxes, you have to support him. Er det virkelig rigtigt, at du foruden at skulle sørge for din egen familie og betale tårnhøje skatter, også skal betale for sådan en fyr? Why? Hvorfor skulle du gøre det? If this Bible teaching you hear this weekend is something unique and special, that guy, whoever your pastor is, doesn't deserve to be paid. Hvis det du hører her er noget anderledes end det du hører til daglig, så er den fyr, der prædiker for dig,
daglig ikke værd, pengene værd. Even if he is a hireling, he should at least be doing what he's hired to do. Om det så er en lejesvend, så skulle han da det mindste gøre det, han bliver betalt for at gøre. But the hireling won't do what he's hired to do. Men det kedelige det er, at lejesvend, de gør ikke engang det, de bliver betalt for. They won't protect the sheep from the wolves. Hvis ulvene kommer, så beskytter de ikke forne. A hireling will run away. En lejesvend, han forsvinder. A good shepherd cares for the sheep. Men en god hyrde, han har omsorg for forne. A hireling cares for himself. En lejesvend har omsorg for sig selv. What's the difference? Hvad er forskellen? It's his job. Det er simpelthen bare et arbejde, han har. It's his career. Det er en karriere. It's his business. Det er hans forretning. He has to keep numbers up. He has to keep offerings up. He has to keep everything up to keep the wheels turning. Han er nødt til at holde møllen i gang, så han skal sørge for, at der kommer nok folk i kirke, de punger nok ud. Den skal bare køre derudad. When the wolf comes, Når ulven kommer, if Ulf Ekman is holding a meeting in his town, hvis Wolf Ekman holder et møde i hans by, he'll never stand up and warn the people. så står han ikke op og advarer folk. Even if he knows Ulf Ekman is teaching heresy, he will not warn the sheep. Selvom Wolf Ekman underviser i kætteri eller vildfarelse, så advarer han ikke forne. He'll run away and abandon the sheep. Han stikker af og lader forne klare sig selv. He'll let the wolves get the sheep. Han lader ulvene få fat i forne. He cares about himself. Han har omsorg for sig selv. Toronto, Toronto, laughing, it doesn't matter. He'll have it. lad os bare grine, det gør ikke noget. Because he doesn't want to lose numbers. He's afraid he's going to lose For numbers. hvis ikke vi har de sidste moder med her, så mister vi bare antallet af folk. He's not trying to protect the sheep. Han forsøger slet ikke at beskytte forne. He's trying to protect his own position. Det han forsøger at beskytte, det er sin egen stilling. The same as you try to protect your own business. Ligesom man forsøger at beskytte sin egen That's a forretning. mentality. Det er en teknisk detalje. He's a hireling. Han er bare en lejesvend. If they're not feeding the sheep, they're not doing what they were hired to do. Men hvis de ikke sørger for at give forne mad, så gør de jo ikke, hvad de er betalt til. And if they're not protecting the sheep, get rid of them. Og hvis de ikke beskytter forne, så skal jeg af med dem. Any minister who would let this deception in their church is unfit to stand in the pulpit. En hver herrens tjener, som tillader den slags bedrag at komme ind i menigheden, er uegnet til tjenesten. If you don't protect the sheep from the wolves, Hvis man ikke beskytter forne fra ulvene, you're probably no better than a wolf yourself. så er de nok ikke meget bedre end ulve selv. Who's worse, the wolf Hvem er værst, ulven? or the one who runs away and lets the wolf eat the sheep? Eller den, der stikker af og lader ulven æde forne? The good shepherd doesn't do that. Det gør en god hyrde ikke. The good shepherd never did that. Det har den gode hyrde aldrig gjort. And good shepherds don't do it today. Og det gør gode hyrder i dag heller ikke. Right pastors feed the sheep, Rigtige pastorer, rigtige hyrder, de sørger for, at forne får mad, and right pastors protect the sheep. og de beskytter forne. Okay? You have to ask your question. Is your pastor, whatever church you go to, is your pastor a good shepherd? Du må stille dig selv det spørgsmål, uanset hvilken menighed du kommer i. Er din pastor en god hyrde? Is he a thief? Er han en tyvknægt? Or what he most likely is a hireling? Eller, hvilket er mere sandsynligt, er han en lejesvend? But I thank God for the individual exceptions. Men jeg takker Herren for de sjældne undtagelser. There are still some good shepherds, Der findes stadigvæk gode hyrder, but they're not very popular. men de er ikke særlig populære. And unfortunately, most of their churches are not very big anymore. Og desværre er deres menigheder ikke særlig store længere. Let's go back to Peter, please. Lad os vende tilbage til Peters brev. Can we read verses 5 through 9? Vi læser 1. Peter, kapitel 5, vers 5-9. Der står, ligesådan I unge, I skal underordne jer under de ældre, og iføre jer alle ydmyghed imod hinanden. Til Gud står de hovmodige imod, men de ydmyge giver han nåde. Derfor ydmyg jer under Guds vældige hånd, for at han i sin tid må ophøje jer. Kast al jeres sorg på ham, alle jeres bekymringer på ham, han har nemlig omsorg for jer. Vær ædru, hold jer vågne. Jeres modstander djævlen går omkring som en brølende løve og søger, hvem man kan opsluge. Står ham imod, faste i troen, vel vidende, at I bliver udsat for de samme lidelser, som jeres brødre i verden. Men alt nådes Gud, som kaldte jer til sin evige herlighed
i den salmede Jesus efter en kort tids lidelse. Han vil selv fuldt ud berede jer, styrke jer, bekræfte jer og grundfæste jer. Ham tilhører magten i evighedernes evigheder. Amen. Amen. Now it says, you younger men likewise, or also. Ligesådan I unge, står der. The Greek text suggests it's not only talking about younger men. Ifølge den græske og danske tekst, der er der ikke kun tale om unge mænd. It's more specifically, talking to younger men who are being groomed to be the next generation of leaders. Der er specielt tale om unge mænd, der er ved at blive den næste generations ledere. It has a general application to all young men. Selvfølgelig har den en almindelig, adresse til alle unge. But the context supports the idea that it's young men who are looking to elders in order to be prepared to take over the leadership themselves. Men ud fra sammenhængen antydes der, at det er unge mænd, der ser hen på de ældre for at lære, hvordan de selv skal tjene. For years before Moses died, I årevis inden Moses døde, he spent years training Joshua and Caleb to take his place. der brugte han masser af år til at optræne Joshua og Caleb til at overtage hans stilling. Years before Paul was martyred. Der gik årevis inden Paulus blev martyr, For years he trained Titus and Timothy to take over. og i årevis oplærte han Titus og Timotheus til at overtage. It takes years to train a leader. Det tager årevis at optræne en leder. Investment Det er en investering. in the next generation. Det er en investering i den næste generation. It says, look at the elders. Se hen til de ældre, til de ældste. If you can't submit Hvis I ikke kan in underordne the jer Lord, i Herren, you can't lead. så er du uegnet til at lede. If you can't accept authority, Hvis du ikke selv kan underordne dig myndighed, you can't handle authority yourself. så er du heller ikke selv i stand til at delegere myndighed ud. Good leaders Gode ledere, are people who are first of all good followers. det er folk, der først og fremmest er gode efterfølgere. Now young men are ambitious by nature. Nu er unge mennesker af natur lidt ambitiøse, This is amplified in a negative way by the fallen nature of man. og det bliver på en negativ måde forstærket af den faldende menneskenatur. Young men become proud easily Unge har lettere ved at blive hovmodige og stolte, and think themselves to be invincible. og tro, at de er uovervindelige. Now understand here, he's not talking about young men in terms of physical age simply. Det han taler om her, det er jo ikke bare en tale om ren fysisk, kronologisk alder. The underlying, remember this is an epistle to Jews, underlying the Hebrew thought for elder is the Hebrew word zaken. Det han taler om, det er den underliggende tanke for ældste, som ligger i det hebraiske ord zaken. Zaken is the Hebrew word for elder of a church Og zaken, det er det hebraiske ord for en ældste i en menighed, or a synagogue. eller en synagoge. And it comes from the Hebrew word zakan for beard, Og det kommer af det hebraiske ord zakan, der betyder skæg, a long beard. langskægget. It's talking here about newly saved people or people who are younger in the Lord. Der tales altså ikke bare om aldersmæssigt unge, men om mennesker, der er nyfrelste og unge i Herren. Not necessarily, or at least not primarily, about physical age. Det drejer sig ikke først og fremmest om vores rent fysiske alder. Jeremiah and Timothy were both told, don't let anyone look down on your youth. Timotheus og en gut mere blev begge to fortalt, at de skulle ikke tillade nogen at se ned på sig, fordi de var unge. It's someone's age in the Lord, not their biological age, that determines whether or not they're an elder. Det er vores alder i Herren, ikke vores biologiske alder, der fortæller, om vi er unge eller ældste, How long your beard is. eller hvor langt dit skæg er. Okay. Now, Paul warns, don't allow a young person to become a leader. Paulus advarer, at du må ikke lade en nyomvendt få en lederstilling. A newly saved person. En nyfrelst. Because they'll become swollen with conceit and think of themselves as more than they are. Fordi de bliver let bedraget af deres position og tror mere om sig selv end godt er. And they'll wind up a disaster. Og det ender med at gå galt. Today you see people who are been saved a matter of months. I dag ser man mennesker, der er blevet frelst for få måneder siden. Going to Bible college.
De tager på bibelskole, particularly among charismatics and Pentecostals. specielt blandt karismatikere og pinsefolk. Now, God does not call everybody to be a leader in that sense. Gud har ikke kaldt alle til på den måde at være ledere. And he doesn't call all leaders to be formally educated in theology. Og det er heller ikke sådan, at han kalder alle ledere til at blive formelt uddannet i teologi. There are two ways in the Bible God trains leaders. Gud træner ledere på to måder i Bibelen. The unusual way, the abnormal way, is the way God trained up Moses and King David and Paul. Den usædvanlige måde, det er den måde, som Paulus og kong David og Moses blev optrænet på. Under certain extenuating circumstances, God trains leaders in the wilderness. Under visse specielle omstændigheder, der optræner Gud ledere i ørkenen. Moses was equipped to lead the children of Israel 40 years through the wilderness into the promised land because he first spent 40 years in that same wilderness. Moses blev optrænet til at føre israelitterne igennem ørkenen i 40 år, fordi han forinden havde tilbragt 40 år i den selv samme ørken. Paul disappeared after he was saved for about 7 or 8 years into the desert in Arabia. Paulus forsvandt en 7-8 år efter han var frelst ud i den arabiske ørken. Okay? King David was trained with his mighty men in the wilderness of Zin. Og kong David sammen med sine krigere blev optrænet i Zins ørken. In the wilderness is where God takes somebody out in a boat and throws them overboard to teach them how to swim. I ørkenen, der svarer det til, at Gud sejler en ud i en båd og smider dem over bord, for at de skal lære at svømme. He may send you advisors time to time, Det kan godt være, at han i ny og næ sender dig gode råd. like Jethro advised Moses, Ligesom Jethro gav Moses et godt råd. and how certain people would be sent to King David. Og hvordan visse folk kom til kong David. But basically, people in the wilderness are taught by God directly. Men hovedsageligt er folk, der er optrænet i ørkenen, undervist af Gud direkte. This was my own experience. My wilderness was Israel. Det var min egen erfaring. Mit ørkenophold, det var Israel. I learned to preach by preaching on the streets. Jeg lærte at prædike ved at prædike på gaderne. I learned to preach by preaching. I first taught Bible studies in little groups on kibbutzes in Israel. Jeg lavede først bibelstudiegrupper i små grupper i kibbutzerne i Israel. There was nobody else to do it. Og der var ingen andre til at gøre det. Little evangelistic Bible studies we bring unsaved Jewish people to. Små evangeliske bibelstudier sammenbragte ufrelste jøder. As a kid I went to university but never Bible college. Som ung gik jeg på universitetet, men aldrig på bibelskolen. And when the Lord led me to go to seminary, I went to England to seminary. Og da Herren ledte mig til at gå på en bibelskole, så tog jeg til England. And I went to the seminary to learn about preaching. Og jeg tog på seminariet for at lære om at prædike. But I used to go down to Speaker's Corner in Hyde Park to learn what preaching was about. Men jeg plejede i stedet for at gå ned på Speaker's Corner i Hyde Park for at lære, hvad det vil sige at prædike. I learned to preach on the streets. Jeg har lært at prædike på gaderne. That's what I did. I was a street preacher. Jeg er gadeprædikant. But I learned on the streets. Jeg har lært det på gaderne. The academic stuff was icing on the cake. That came later. Alt det der akademiske stof, det var bare en slags sukkerovertræk på kagen. Now, there's a biblical basis for that in some cases. Der er i visse tilfælde bibelsk grundlag for det. The most common way God trains leaders, however, is by discipleship. Den mest almindelige måde, Gud optræner ledere på, det er dog ved discipleskab. The way Moses trained Joshua, the way Paul trained Timothy and Titus, etc. Det er samme måde, som Moses trænede Joshua på, og som Paulus trænede Timotheus og de andre gutter. The way Elijah and Elisha trained the sons of the prophets. På samme måde som Elias og Elisa optrænede profetsønnerne. And the way Jesus trained the apostles. Og den måde, Jesus optrænede apostlene på. That's the two ways. Det er de to måder. In neither case does a Bible college or seminary have anything to do with it. I ingen af situationerne indgår der automatisk en bibelskole. There may be certain individuals God will lead to Bible college or seminary. Det kan godt være, at der er nogle enkelte personer, der bliver ført til at tage på bibelskoler og seminarer. But no Bible college or seminary is going to make somebody a leader, or teach somebody how to be a leader. Men der findes ikke noget universitet eller bibelskole, der kan lære
en kristen at blive leder. It's a supplement, it's icing on the cake, it's extra. Det er bare sådan en slags supplement, det er et sukkerovertræk på kagen. And it's not God's will for every pastor. Og det er bestemt ikke Guds vilje for hver eneste hyrde. It's His will for every pastor to know the Word of God, Det er Guds vilje, at hver eneste hyrde kender Guds ord. but not necessarily on a scholarly or academic level. Men det behøver ikke at være på sådan et højtpandet akademisk niveau. But now you have people going to Bible colleges Men nu oplever vi, hvordan folk de tager på bibelskole. who are newly saved. De er helt nyfrelste. These people have never been discipled. Der er aldrig nogen, der har lært dem discipleskab. De har aldrig været disciple. They've never even grown as a Christian. De er ikke engang vokset som kristne. And they're being sent out into the ministry not knowing anything. Og nu får de så lidt undervisning, og så bliver de sendt ud i tjenesten uden at vide noget som helst. Not only that, but many of the Bible colleges are jokes. Og ikke bare det, men mange af bibelskolerne er de rene farser. Although there are certain exceptions, Skønt at have visse undtagelser, most of the Pentecostal Bible colleges are absolute rubbish. så er det de fleste af de pinsebibelskolerne det rene bras. I teach at a Pentecostal Bible Jeg college, underviser selv på en pinsebibelskole, and it has a standard. og der er en vis standard. But most of them, these people don't know Greek or Hebrew, they don't know anything. Men de fleste af dem, de kender hverken til græsk eller hebraisk, og kender ikke de mest elementære ting. They don't learn exegesis, Der er ingen af dem, der har lært, hvordan man udlægger eksegesen. they learn hype. De lærer, hvordan man, duperer folk og forfører folk. It's just nonsense. Det er det rene nonsens. In Acts 13, the Holy Spirit said, "Set out for me Paul and Barnabas." I Apostlene 13, der siger Bibelen, at Helligånden siger, udtag mig Paulus og Barnabas. Now, Paul had been to Bible college. Paulus han havde ganske vist gået på bibelskole. He was a Pharisee from the school of Hillel. Han var universitetsuddannet på Hillels bibelskole. He'd been in the wilderness being trained by the Lord for years. Han havde været i årevis ude i ørkenen og blive optrænet af Herren. And he'd been saved for at least 10, 12 years by the time this happened. Og da det her skete, der havde han været frelst mindst 10-12 år. On top of his theological education. Og det var oven i hele hans teologiske uddannelse. When the Spirit led people to a mission field, Når ånden ledte folk ud på missionsmarken, he said, "Barnabas and Saul." så sagde han Barnabas og Saulus. He led the best. Han fik fat i de bedste. You send the best to the mission field. Det er de bedste folk, der skal ud på missionsmarken. You don't send newly saved people. Man skal ikke sende nyfrelste derud. Possibly the most stupid, worthless organization in the Christian world is Youth with a Mission. Formodentlig den mest nytteløse og tåbelige organisation i hele kristenheden, det er ungdom med opgave. They have people say 3 and 4 months being sent to foreign mission fields. De der unge kristne, som kun har været frelsen 3-4 måneder og rejse ud på fjerne missionsmarker. They don't know the first thing about anything. De ved ikke det mest grundlæggende om noget som helst. Nothing. Intet. They read some silly book by John Dawson or somebody, and that's what they think being a missionary is. Og så læser de en tåbelig bog af John Dawson, og så tror de, at det er det, der vil sige at være missionær. They have no biblical grasp of what they're doing. De har ikke det mindste bibelske begreb om, hvad de foretager sig. No command of doctrine. De har ingen kontrol med læreren. And they're sending him to foreign mission Og fields. så sender de dem ud på fjerne missionsmarker. This is totally unscriptural. Det er totalt i strid med skriften. They have something they call discipleship training seminars. De har noget, der hedder discipleskabstræningsseminarer. And the people running the seminars know even less. Og de folk, der underviser på de her seminarer, de ved endnu mindre. The whole thing with Youth with a Mission is totally unbiblical. Alt, hvad der har med ungdom med opgaver at gøre, er totalt ubibelsk. Absolute idiocy. Det er totalt idioti. What do they know that Paul and Barnabas didn't? Hvad ved de mere end Paulus og Barnabas vidste? The Holy Spirit doesn't lead people that way. Helligånden leder ikke folk på den måde. An elder means somebody who's been saved a while. En ældste, det er en, der har været frelst i et pænt stykke tid. Somebody who's proven themselves to have a stable life. En, der har bevist sig med at have et stabilt liv. A consistent walk with the Lord. En, der har en stadig vandring med A Herren. grasp of Scripture. En, der har greb om skriften. Then you can look at mission fields and Bible college and full-time ministries. Så kan man begynde at se på bibelskoler og fuldtidstjenester og missionsmarkerne. But you take these people and you do the very thing that Peter warns against. Men det man gør, det man tager disse nyfrelste og gør lige præcis det, som Peter advarer imod. You take people God has not yet equipped.
Du tager folk, som Gud endnu ikke har udstyret. God has not yet commissioned. Gud har endnu ikke givet dem nogen befaling. You fill them up with a lot of hype, Fylder dem med en masse praler og møg, and then you send them out. og så fyrer man dem af. You know what it's like doing? Ved I, hvad det svarer til? It's like taking people off the street, Det svarer til at hive folk ind fra gaden giving them a weekend of military training, og give dem en uges militærtræning, and sending them into a war. og så sende dem ud i krigen. What happens to them? Hvad sker der med dem? They get shot. De bliver skudt. They're finished. De er færdige i løbet af It doesn't ingen work tid. that way. Det virker ikke på den måde. We're told the enemy goes around like a lion, seeing whom he can devour. Vi ser her, at djævlen går omkring som en brølende løve for at se, hvem den kan opsluge. And there's nobody he can devour, that a wolf can devour easier than a lamb. Og der er ikke nogen nemmere lækkerbisken for en ulv end en lam, en løve, den kan æde et lam i en mundfuld. These people are baby Christians. Det er jo helt babykristne, de er små børn. And the unscriptural stupidity of these organizations sending them out to be missionaries. Og den uskriftmæssige idioti hos disse organisationer sender dem ud som løvemad. This is totally wrong. Det er helt forkert. Again, you may find individual exceptions, Det kan igen være, at der er enkelte undtagelser. but the fundamental practice is just not biblical. Men den helt grundlæggende praksis er ganske ubibelsk. Then he comes back to resisting the devil in verse 9. Så i vers 9, der vender han tilbage til at stå djævlen imod. It takes a long time to learn how to resist the devil, Det tager lang tid at lære, hvordan man skal stå djævlen imod. because he knows our weaknesses as well as we do. Fordi djævlen er lige så godt bekendt med vores svagheder, som vi selv er måske bedre. When I got saved, the Lord delivered me from a lot of things very quickly. Da jeg blev frelst, der udfriede Herren mig fra en masse ting meget hurtigt. But there's other things I struggle with to this day. Men der er andre ting, som jeg kæmper med den dag i dag. You have to get somebody who knows how to resist Satan. Man bliver nødt til at få fat i nogen, der har erfaring i at stå djævlen imod. We all fall, Vi falder alle sammen. but a young Christian, Men en ung kristen, they'll get to him easy. han bliver en nemt offer. Read Matthew 13. Prøv at læse Matthæus 13. They'll get to him easy. De får let fat i ham. Just doesn't work. Det virker ganske enkelt ikke. Then he goes back to talking about suffering more. Could we read verse 10? Så kommer han tilbage til at tale om lidelse, og vi kan læse fra vers 10. Men al nådes Gud, som kaldte jer til sin evige herlighed i den salvede Jesus efter en kort tids lidelse, han vil selv fuldt ud berede jer, styrke, bekræfte og grundfæste jer. He talks more about suffering, Her taler han mere om lidelser, and he gives another insight into suffering. og han giver et andet indblik i lidelsen. Suffering can be a necessary evil. Lidelsen kan være et nødvendigt onde. It's something that God uses to correct things in our own lives and perfect us in Christ. Det er noget, som Gud bruger til at korrigere ting i vores liv og gøre os mere lig Kristus. But notice how he emphasizes the temporary nature of it. Men prøv at lægge mærke til, hvordan han understreger, at det er noget midlertidigt For a little while. i en lidestund. I remember hearing of some Christians who came from China. Jeg kan huske, at jeg har hørt om disse kristne, der kom ud af Kina. And they told of a Chinese pastor who was in his mid-70s. Og de fortalte om en kinesisk hyrde pastor, der var i midten af 70'erne. In the underground church under Mao and under the communists. Og i undergrundsmenigheden under Maos kommunistvælde. That man spent over 40 years in prison for his faith. Den mand har tilbragt over 40 år i fængsel for sin tro. He was about 73. Han var omkring 73 år. And all totally spent something like 42 years in prison. Og han havde alt i alt tilbragt noget i retning af 42 år i fængsel. More of his life was spent in prison than out of prison. Han havde tilbragt mere tid i fængslet end udenfor. And almost the entirety of his adult Christian life he was in jail. Og næsten hele sit voksne kristenliv havde han været i fængsel. To him, being a Christian meant going to prison. For ham betød det at være kristen og komme i fængsel. To him, being a pastor meant they're going to lock you up and that's your future, that's your life. For ham betød det at være hyrde, at han blev låst inde, og det var så hans fremtid. That's all there is to it. Mere hører der ikke med. You want to believe this, you go to jail. Hvis du tror på det her, så ryger du i spjældet.
You want to tell others about this, you go to jail for a long time. Hvis du vil fortælle andre om det her, så ryger du lang tid i fængsel. And you want to be a leader of people who do this. Og hvis du vil ovenikøbet være leder af folk, der gør den slags, You don't only go into jail for a long time, when we catch you, you're not getting out. ikke alene kan du i lang tid i fængsel, men hvis vi får fat i dig, så slipper du aldrig ud. That was his life, Det var hans liv, being locked up in jail. at blive spærret inde i That's fængsel. the only thing he knew as a Christian was being in prison. Det eneste, han kendte til kristendom, det var, at så var man i fængsel. Terrible prison. Et forfærdeligt fængsel. Let me ask you a question. Lad mig stille dig et spørgsmål. Would you have these guys coming over here from America, Vil du have sådan nogle fyre, der kommer herover fra Amerika, and they say you don't have to suffer, God wants you rich. If you're suffering, you don't have any faith. og så skal de fortælle dig, at du behøver ikke at lide. Hvis du lider, så er det fordi, du ikke har nogen tro. When Ulf Ekman brings these prosperity preachers into your country teaching this lie, Når Ulf Ekman bringer den slags fremgangsprædikanter ind i landet og lærer, den løgn, what faith are they talking about? hvad er det så for en tro, de snakker om? Are they talking about faith in Jesus or faith in faith? Er det tro på Jesus eller tro på tro? Faith is called the substance, or in Greek, the hypostasis of things hoped for. Troen er, hvad skal vi sige, hypostasis, det er essensen i det, man tror på. It means you don't hope in this world. Man sætter ikke sin håb til denne verden. Your hope, as Peter says, is in what's coming. Det man håber på, det er det man ikke ser, det der kommer. Hebrews 11 tells us more about faith than any other chapter of the Bible. Hebræerbrevet 11 fortæller os mere om tro i noget andet kapitel. Can we read verses 35 to verses 39? Hebræerne 11:35 kan vi læse fra til 39. Der står, kvinder fik deres døde igen, og ved opstandelse andre blev lagt på pinebænk og tog ikke imod befrielse for, at de måtte opnå en bedre opstandelse. Andre igen måtte udholde forhåndelser, pisk, ja lænker og fængsel. De blev stenet, de blev gennemsendet, de blev prøvet, de blev dræbt med sværd, de gik omkring i forår og gedeskin, de led mangel, de var trængte og mishandlede. Dem var verden ikke værd. De vandrede om i ørkener, på bjerge og i huler og jordens kløfter. Og alle disse, skønt de havde vidnesbyrd for deres tro, opnåede ikke forjættelsen. Does that sound like you don't have to suffer? Lyder det som om, at man ikke behøver at lide? These people didn't suffer because they didn't have faith. Disse mennesker led ikke, fordi de manglede tro. They suffered because they did have De faith. led, fordi de havde tro. Once again, Endnu en gang. either the prosperity preachers are liars or the word of God is a lie. Igen må vi så vælge, at det er Guds ord, der er løgnagtigt, eller er det fremgangsteologerne. And again, it's the faithful leaders who will suffer first and worst. Og igen er det sådan, at det er de trofaste ledere og de tro hyrder, der lider først og mest, If and when it comes to it. hvis det kommer til det punkt. Not too many of the great men of the Bible died happy, Der er ikke alverdens mange af Bibelens store personligheder, der døde lykkeligt. but they were all happy to die. Men de var alle sammen lykkelige for at dø. There's no hope in this world. De havde ikke sat deres lid til den nuværende verden. What do I make out of somebody like Benny Hinn who says Job was a carnal man because he suffered? Hvad får jeg ud af en mand som Benny Hinn, som påstår, at Job var kødelig, fordi han led? Job was not a carnal man. Job var særdeles ikke en kødelig mand. Benny Hinn is a heretic from hell. Benny Hinn er en kætter fra helvede. He's a wolf. Han er en ulv. And those pastors who promote him and let him go on are people who feed wolves. Og de folk, der fremmer hans tjeneste og lader ham fortsætte, de er folk, der fodrer ulve. They feed the sheep to the wolves. De tager fårene og fodrer ulvene med dem. I don't know what they're talking about when they say faith. Jeg aner ikke, hvad de mener, når de snakker om tro. I know what the Bible means. Jeg ved, hvad Bibelen Not what they mener. mean. Men jeg ved ikke, hvad de forstår med tro. The Bible teaches faith in Jesus, Bibelen underviser om tro på Jesus. not faith in faith. Ikke om tro på troen. The whole world lies in the power of the wicked one. Hele verden ligger i det onde. Look at verse 11. Prøv at se på vers 11. Det er i 1. Peters brev 5:11, ikke? 5:11 and first Peter, right? Yes. 1 Peter 5:11. Ham tilhører magten i evighedernes evigheder. Amen. The dominion belongs to the Lord.
Magten, herredømmet tilhører Herren. Those who persecute us, their reign is temporary. Alle dem, der forfølger os, de har kun en midlertidig regeringstid. We have to hope for the invasion. Vi må vente på invasionen. Again, I came back to Danish history in the 20th century. Igen kan jeg vende tilbage til den danske historie i det 20. århundrede. When the Germans occupied your country, it was very difficult. Da tyskerne besatte Danmark, var det meget vanskeligt. But for those in the underground, it was very, very difficult. Men for dem, der var i undergrundsbevægelsen, frihedskæmperne, var det meget, meget vanskeligt. Your dominion over your own country was temporarily robbed from you. Herredømmet over vores eget land blev midlertidigt frarøvet os. Were people during the Nazi occupation hoping for a good life under the Nazis? Var der folk, der håbede, de kunne få et godt liv under nazisterne under besættelsen? Or were they hoping for the time when the Nazis would be deposed and the dominion would be restored to them? Eller håbede de på, at nazisterne ville miste magten, sådan så de kunne få deres eget land igen? They weren't hoping in the occupation. Forhåbentlig satte de ikke deres lid til besættelsen. They were hoping when the dominion would be given to them. De håbede på, at de kunne få deres eget land igen og få magten i deres eget land. Look at the book of Daniel chapter 7 verse 22. Prøv at se Daniels bog, chapter 7. Yeah, verse 22. Daniel 7, 22. Der står skrevet: Indtil den gamle af dage kom, og retten blev givet den højestes hellige, og tiden kom, da de hellige tog riget i eje. The time will come when the dominion will be given to Der us. kommer et tidspunkt, hvor riget bliver givet os. When Jesus comes, that's the hope. De hellige får riget, når Jesus kommer. The Danish people and the Danish underground were not hoping for dominion under the Nazis. De danske frihedskæmpere håbede ikke på, at de kunne få magten under nazisterne. They were hoping for the Americans and British to drive the Nazis out. De håbede på, at amerikanerne og englænderne skulle drive nazisterne ud af landet. Some of those fighters in the underground were arrested by the Gestapo and murdered. Nogle af disse frihedskæmpere blev arresteret af Gestapo og myrdet. And there were even certain Danish citizens who were Nazis who cooperated with the Germans against your own citizens. Og der var endda adskillige danske nazister, der samarbejdede med besættelsesmagten. And there are neo-Nazis in Denmark once again. Og der er nu neonazister i Danmark igen. It's the same in the church. Og sådan er det også i menigheden. There were so-called Christians who are friends of the world. Der er såkaldte kristne, som er venner med verden. They'll go against the true church with the world. They'll go in with the world against us. De tager parti med verden imod de sande kristne. But when those fighters in the Danish underground, they were risking their lives. Men disse frihedskæmpere satte deres liv på spil i den danske undergrundshær. They knew if they were caught, they would be shot. De vidste, at hvis de blev pågrebet, ville de blive skudt. But their hope in a coming free Denmark, a free dominion, was so great they were willing to lay their lives down for the future. Men deres håb til et frit Danmark var så stærkt, så de var parat til at nedlægge deres eget liv. Now, if these people were willing to die for a free Denmark, Hvis disse mennesker var parat til at dø for et frit Danmark, in which they themselves could have no part, som de måske ikke engang selv fik lov til at opleve, how much more should we lay our lives down for a kingdom in which we will have a part? hvor meget mere skulle vi så ikke være villige til at nedlægge vores liv for et rige, som vi garanteret får del i? That's what Peter's saying, hope in the resurrection. Det er det, Peter siger, opstandelsens håb. The difficulties of this world, they're going to be here, but that's not the point. Der er masser af vanskeligheder, som vi vil opleve her i verden, men det er ikke det, det drejer sig om. Don't trust it. Lad være med at stole på det. We have to look ahead to the coming dominion, Vi må se frem til det rige, der kommer. the dominion of the Lord. Herrens rige. Then Peter concludes. Og så slutter Peter. He gives personal greetings to people. Han sender personlige hilsner til folk. Now look at verses 11 and 12. Se på vers 11. You mean 12 and 13? So 11, I'm sorry, verses 12 and 13, yes. Ja, vi læser de sidste to vers der. Med Silvanus, den trofaste bror, det regner jeg ham nemlig for, har jeg i korthed skrevet, har jeg skrevet til jer for at formane og bevidne, at dette er Guds sande noget, som I står i. Den medudvalgte i Babylon og min søn Markus hilser jeg. Notice he commends people personally. Prøv at lægge mærke til, at han personligt anbefaler folk. Believe me, I don't just warn you against the wolves.
I kan godt tro mig, at jeg ikke bare advarer imod ulvene. There are people I commend. Der er også folk, jeg anbefaler. During difficult times, Peter commended Silvanus. Under vanskelige tider, der anbefalede Peter Silvanus. You know, I'm not saying he's perfect. Jeg påstår ikke, at Silvanus er fuldkommen. I'm not saying I always agree with him on every point. Jeg siger ikke, at jeg er 100% enig med Silvanus. But David Wilkerson's a man of God. Men David Wilkerson er en gudsmand. I'd commend him. Ham kan jeg anbefale. You know Brother Andrew. Og Andreas. Open Doors, the ministry to the persecuted church. Med åbne døre med tjenesten til den forfulgte menighed. I commend Brother Andrew. Ham kan jeg også anbefale. You know who is Dave Hunt? Og kender I Dave Hunt? Read his books. Which one? The Seduction of Christianity. Den kristne forførelsen af kristenheden. Or Hank Hanegraaff. Eller Hank Hanegraaff. I'm not saying they're perfect. Jeg siger ikke, de er fuldkomne. I'm not perfect. Det er jeg heller ikke selv. But I commend their ministry. Men jeg anbefaler deres tjeneste. There's not only bad people, there's still good people. Verden er ikke bare fyldt med dårlige brødne kar, der er også nogle gode folk imellem. When the wolves take over, Når det er ulvene, der tager magten, the Lord will raise up wolf slayers. så vil Herren også oprejse ulvejæger og ulvedræbere. When false teachers abound, Når det vrimler med falske lærere, the Lord will raise up ones who will teach the truth. så vil Herren også oprejse nogen, der underviser i sandheden. When false prophets are running around all over the place, Når det vrimler med falske profeter, the Lord will raise up true prophets who will tell you the truth. så vil Herren også oprejse sande profeter, der fortæller jer sandheden. Now he says, I've written to you briefly, exhorting and testifying. Han siger, at jeg har en korthed skrevet til jer for at formane og bevidne. He exhorts, he encourages, Han formaner og han opmuntrer, but he testifies to what he has experienced. men han bevidner om, hvad han har oplevet. And then he says, she who is in Babylon greets you. Og så siger han, hun som er i Babylon, hilser jer. This, of course, is Rome. Det er selvfølgelig Rom, at Babylon han snakker om. And he knows that Rome is going to conduct this persecution under Nero. Og han ved, at Rom under Nero vil gennemføre denne forfølgelse. He knew that Rome was going to persecute the Christians in Europe. Han vidste, at Rom ville forfølge de kristne i Europa. Pay attention to what I'm telling you. Hør nu efter, hvad jeg siger. You may not see it now. Det kan godt være, at du ikke kan se det endnu. It may not even appear to be on the horizon. Måske kan man ikke engang ane det i horisonten. But once more, Men endnu en gang, pay attention. hør nu efter, Rome will persecute the Christians in Europe. så vil Rom forfølge de kristne i Europa. God bless you and thank you for inviting me to Denmark. Gud velsigne jer, og tak fordi I har inviteret mig til Danmark.